naru nang dutsi sai nang tikilo. Penangan naru nang dutsi hem nang cikimlo. Penangan naru nang dutsi mojid benira nang cikimlo. Kalau bangso alam the bangke army sini le nang neman kali. Congress government dopong hutame la bangso aisu dolo. AGP government dopong hutame la bangso I'm Cruz men I'm Cruzar ke dolo. SDC CPML dopong hutame la bangso I'm Cruzar ke dolo. Te boy fis dame ilitum thangat kletikli. Lasi la bangso aputha ilitum council pen state government pen chingwai non dopong BJP government. Kalau sebut ke Fransi election huda pakai korban nasional si chief minister lah. Kalau bangso hud alang litunil tumfan ong dung police force dan pitun pensi langkai jan election continuously ni thobi tumpen. Kalau ke hoy dui ke cerai je fango continuously ni thom claim de penafi pada bangsui si na Muslim na kaya tumsi High Court long petition pidamlo stay na ipu so tengte election claim intonan ko ta recently chekloi jana phra High Court I stay da thai detlo la pente la hakes banke plitu si hai amati Kau itu election claim am thulo pen election claim pen itu lah soal levelan si non wan wo je la state la bangso land la bangso land record kelang bangso survey a department tumpuan angka hangsi joint verification joint survey state la pende tumpen pen forest tumpen revenue pen pangrum si tuman isi la so banda di market pemil pen asapok mane 13 meters la bangso 13 meters mane 1921 halaso atoposit la pende 1977 la bangso atoposit la hini along achit so different doko. Kalau tumubang pulo 1921 atau pusip, itu pulo latest. 1921 ke kalau soke Karbenglong namang tekselan. Apa sih Karbenglong kan tek that pen 1951 that pen lah non itu so Survey of India tu itu non 1977 ni kan lah bangsa tu pusip betul sih tum pulo nangi. Pusip ni tumpen putih lo, masih laso tu posisi teng le tumpulu tame only 13 meters le laso a difference do chotlan si ka chekroi krealam javelo lasi langka jam a border banke non ke settle lo la pente a jhaga area lo banke lage natural boundary langsung pente langka jana ro shooting lage natural boundary hoda ke dispute ke do ke la natural boundary ka 100 kilometer da komcet kalau bangso area si dispute ke dulu masih lah so area lo bangke non Karbenglong Autonomous Council pen pilar edam thip je fansi cingwai lo masih langkahnya na pada bangke non pacun lo langsung na taksi Nagaland apart abangta iltum sa abagan so area long army ban kipia lambda council pen ka SDC government hut puno congress government hut puno ka chekroi krealam no non la so bang process do bomno CRPF kem da itu mo prang bipon long lo Nagaland border area lo betelena kem da already bipon tang lo lahai kipia phan border protection non ko Donsin area ta Bethlehem akem isi di ponji afan bang state government afan proposal chupilo state government sananding pier lata border protection lasi ili tumwange sa abagan area long
itu army ham kipi dia fan itu kacekroy CRPF itu han itu kipi kacekroy Betulan kem dobong lonon holaso kacekroy penput honsri apa dan abang betulan laso isi akumpini kakuri han itu kacekroy lah haya bangke pifan border protection apa hoda bangke a boundary ke bang laan pupe Nagaland pen ala puku karbiangong Nagaland na border bangke hoda ke boundary ke bangke cok boundary ke dito nang pudule ta amuni ciba nang lupa so ya pumegalo na bangke amuni antum nang ludoe seta ahoy ni tumla survey of India ba frang 1951 githi ni kroi kroi government kalila ni chikro public itu heta Nagaland na pada bangke ahoy ke kroi seta me longli kenangi koma nang lupa vote nang yokun pu vote nang pipo pepa nang klepo tahu dah vote nang kroi pu tala trombangke nang lupa Asalnya, sila hai proteki pulutan te, lagi anisi pini itu mile kapincong kali lo, lah pakai CRPF aken kepek, betulan aken kepek, army fan itu non longley pegi fan kacekroy, ke lah hai ke Nagaland border na tunsi protection PG pulutan te lah lo away, lasi border protection aku thar pakai, itu na very serious. And we are want to tackle very sincerely. Itu masuk si tackle sekarang. Hango, pen golongan pasang, ke nitumhan full support nanti, pen support longbom, laso jo ini si, thousand police, battalion of eviction batai tinda nang pidu. Itu laso support apa longleng. Pen dua nombor lah pakai solar project lang, lang tu kedua kita cini lo. Solar project abang ke non din non kai ke lahai pirte a source doan hydro puno ho koila penalam puno pirte pen pangbar lo dan non ke akin muchot ke mupen terang zong pulo soni tomon pen isi abang ke army pen for the radiation free pusi gitu nile puelo scientist pusi gitu hewan lo cek army si cetar bom lo radiation free usipu ate solar ke nohok pino army atur dak tur po mundi de tungar ne tur nai tengpi tengrang dam arda ne tur nai labang so tengpi tengrang mundi mor dum consume de pen labang so ahit dolang produk ansi solar energy Acela so hit ke ciru tujuh di mati. Siapa bangso munit mono tengpi tengrang gatlo beri la bangso jitu army la bangso hit ender pen army hit sih kita. Laso ender pen sih hola solar plate tunda hola so hit sinang endunji. Hola so hit nang endunsi pensi hola tunda current generate. Neliga cini ke. Lapu pulutan te ilitum kicuahin si solar tu nang cholo pode electric generate pode lada bangke nili ke kapsule nang uji pandang radiation pin elam ke nili da bangke discuss ra kapan pemang nani terus dige ke hala bangke nona porte des muda pute des kilomit enduna dua nomor lam bangke kupe posida kipi India lo mati mabeluma Asam lo dia belum do bana pipide de choke dia kamu itu mesti kecohan itu mana nang pinoi long lo tante cekro lo tante emu si topo nang lung do kawe apanta emu yo ceto bang nang hantu kosong kondisi si tum cetok sini di mana tan nona latung nang poteng pulutante preliminary condition ala pen government pen itu preliminary akam ke start ke claim long pen na condition pulutante dan koana power generate pen revenue ke longi 10% revenue ke karbeng long government nanti po
2 নম্বর bangke labangso a project long penangan skill non skill technical non technical employee nai lasong pong pen non skill mukha non technical mukha ke food grade pen third grade bangke da local out to somar 100% labangso our side ikonpo 3 নম্বর bangke adungalai arong mukha ke nonil tumla so sarvi hutke wrong ne tum parlu pompe wrong tor katiki yahi dige parlu ah benadim parlu si on la pen wrong marong ke parlu si hala hai arong mukha aphan free electrification piponpo la pen de hala bangso arong adungarai towar ka hinu pene school hem kikim nangji cremation ground mukha jong si do lahai polote lahai boundary wall and modified kakuri bethe lahai kam ta infrastructure laso development of antame alang tum abang abang so di pomji lahai mukha alang tuhin pen isi preliminary insurance mukha long si dil tumta labang so check roy ka check roy ke thenai bangke momen damduli boho border alang border ke proteki bulutante bangke hodake outside state Nagaland state and cruiser atumsi plane tirlo dake mula so part bangke local aini sile paningena one by one paningena hoda bangke along le lana bigha bule jong he lumji pin dak sidame hodake avilu by this way by that way hoda bangke avilu army sige hoda bangke itu pudam pada si Greta nagalima konsep afansi kerap tunji nang napu itu anparke jong si army ban nong leke pek itu ke cekroeson CRPF ko ban itu nong leke pek cekroeson betul kem itu kepek akem gi ban ke cekroeson jong si solar project ki long dai tum cekroi kre pulutan kre Greta nagalina konsep apan ke cekroi dun ma usini leke question do koronon oke athera ground bangke wrong of people lo solar project nang binai solar project nang binai tu ki pothe pegala tumda safeguard beden lo pegala solar project nang binai nei boye ko batum lo hola ke longle ke chojor aijen atumo one by one kasi ape kon nang bulutante anutir halap tumhan ditulate person concerned to discuss that hala to get longle ke chojor background lo even andolon nagleni hala so outside state and crucial tum atangka mahapasi itu manang cedanji latung itu dhona do nangri latung andolon nangklemji even high court ke san dai latung ta itu border protection ya ha Kalbenglong power itu revenue ke long ya ha aji dingklui gorenga warsai ke long ya pu ladar bangai itu ke greenland ngelu ke desert land anda sosilo nake kupi land ma buye bangka lake itu uncontrol land no manpo itu against the Kalbenglong land siman bodak usi lahai apol to non protect nangi bulutante it is also a way ni lata isia way lo itu metangke banghan tamu pupet lo hai to kipru vega lo hai itu de solar project bi pamen pen dong si kumari thu lo dei bu bangsam jin de ko bi mati kahinu ja asi langa coba dong thot ni labangso solar project utak ni karjupon gantung kongres ai pan chitong gondro rotong india ke hai alang lipan karjukantung ke lalo adjustment bangke alang litung non ruling government pen alang litung non thechipik langpon lake Kalbenglong a border kachirai ko mamen pen sila bangso solar project ke rengko napulo lapen isi abangke Kalbenglong Thomas Mansil atum revenue longko kusikulo lapen atum chua bangke target forget dakasa kuria bangke Kalbenglong Thomas Mansil atum kaching kechana teng pen sila bangso warchai chu endon ko kusikulo tante border protection ji amen pen si non solar project border along si kibi ponji pulo tante 1970 lapen 1980 aningkang malong Lahore Jana Long Chiri Pharu Sose Assam Battalion Training Center Bipon Bonta Pini Arni La Assam Battalion Training Center Do Kokapi
lahori jan khot koti malom border aphat thang ke rai bona be lasi solar project ki bi pen ko amsi ning che the onji border protect amen pen laben isia bangke border ilitum longli ka cherai amen pen ilitum private sector APDC laphan 18,000 bighas ki pi labang sok thang nang di ko PC congress ai pa nang di stand nang di tong stand di jela than pak la di jela Notice the lifespan. Without so second progress or kita dapat terus siglo. Lapan kubuat kami border issue alam kami kalau tak program. Asu emergency ko kami dapat pilih emergency program ke. Sebab kerana akhirnya presiden lo berjalan pan ini dapat charge dan congratulation pula. Alang ada sih boleh anda. Kait kami yang long lo. Dia logi cari atau tidak donan di bukan foto. So I hope that during your tenure, the case will be delighted. So I am looking forward. Lapar people bank ke le condemn deune. Apa kerja dia kai kami tu Manipur lo. So I will to fight ke sini bank ke. The so a platform that is highly condemned. It is condemned. Whoever may have acted this one, keeping aside all the race and political affiliation, I condemn this particular act. Now, so 2 and 3 bank here, no bank can use the TPA. It is like direct that I need to reply to what MLA Dorchindra has spoken. Rohan has spoken, sorry. Salam bank solar project. The border are we going to confine on state border or district border? Atemam orang ni kan ini bangke, ini district border alam dia lo. Lapan solar juga project di Japan, Nagaland border alam dia lo. But he is still keeping aside the border issue of Meghalaya. Lalu, lapan bangke, apart from the hardy ko bangke. In fact and reality, to peace ka cinema. To be information to them, kalau dia law not interest oleh bangsi, dia kan ini jadi lah. Solar project IPG Polamba, tangkap pasal lompo, ala different chapter. Tapi border protection people, ala tak beda issue. Sita, itu ini pasal long nanti aja di pojok ini tak. Ala tak kar dia, ala tak tunggu. Ini ada, orang ke thomne dulu. Non photo pen, hab beleg adi mana bilang bedet lo. La sopasi beleg adi non change dulu. La dak banter. Apa yang bibe usi beleg adi bilang lo mati. Kalau visi non second, jitu, polisi orang si bang sulo. La kahala dak bangke, naga kemasih tunjuk. Border alam bangke, apa yang dak pulau je, jitu. 1951 na di final thing sila ke donap ko ala so thing si kai to hala da bank no na bank 18 bigha dim bank hala da spot ni tum nam lo news pe ne ke technology si moili tum da daito lo ko ge we will be answerable at least we have to visit ko ne si tum dam lo kar dia to phana than na teng lo pulote 15 village back do la pen card dito man ke effect bank 12,000 bighas. Later on, RMC may clarify, REM may clarify that one. La pehar dak bang asut ke do banke approximate 6,000 bighas do. This is the information what is being given to us by two local people. Local only to see the happen. La sila so bang banke ni tumpu je banke. Mr. Tuiram Nonghang is a very good friend and a brother of Himanto Biswa Sharma. La so ajak kong gidho bansi. Koson si belek pen aja ko amawi pusinon bang ke belek apan long ligi tip pensi ke protegi ko bang ke la ke ni bang si don de betela isi don ke masalah man sebe ha belek alam ke badlo itu ni cerai dam kunji kali non nali tumlang dam ino hala birla lo teknik ko kan ke pijar ni stabil itu completely meme ke cerai ni dat la ben movements the technical line I'm not going to speak on the terms of technical line. What is going to affect and not going to affect? Tak kal dia tu mat ke affect lam se dinjen.
Lasi, jom se hok bet border alam na an kimata. Protect je protect. Muni da khai da ben kar bi tum ka ye dim halo da. No wang border long pilo bi da. Hada ko ni no. Hada da kita buno je. Hada da kupilo kipida nai bang ke hada da area bang ke. Hada da jom si bidam lo pulo te. Naga tungang sampai kuan lo ki bang ko tribal tu. Maximum 1 lakh bang ko. Bangladeshi तुम्हें 1 crore से ज़्यादा नहीं बो, which is more dangerous. If the Nagas come or other tribal come, at least we are going to retain as a tribal. So how Bangladeshi can nang lo pulo te kari, nang itu tribal put nang itu declare jima. Lahir nang jatuh tapi kan nang terasi, ni bangke lah soalan mang kau itu dekhe, lah sehala dah. Kumane Bangladeshi तुमके nang yang lambang, hala dah kita mau. I am not going to say. Tema lagi protect po, labi itu secure po. Because itu amun itu hala dah dulu. Lama sila mangke, lapen border lam mangke. Nagaland border lam mangke sudah itu mana thal lo ke? Nagaland border lam mangke itu bare dam lo. Delegation dah dam lo, na itu hang lo. Nang itu free plan do, la so jane bangsi. La mangke nilit mandun dah lewe. Nang itu lagi Nagaland, jitu Naga pen. का विलेज के सेंगे को 1 part का किटू 1 part के नागा तो हालांकि Dhonsiri Reserve Forest which is already turning into 100 years that could have been a central reserve forest वो हिसाब में नॉन तुम की people आता ये नाते 1 kilometer अनमुम थर्सी नॉन बांके बिटलियन के बनाए लो if that would have been done right at the border well into nothing to say but we have left certain big distance Bahaya gap sih nampil pada tu otikan ni. Lepas bahaya dah nampil tumhan pilih bangke. I am very much grateful for any life. Tapi life kupi polo ma pilih bangke responsible people bang sih dulu. MLA orang hansar ho dah dulu. Lepas hala border lo gitu. Ada IMC mada iya mama sih dulu pot sih. Karbiang lo arab lepas nili amat stamik ke dot bang angke pilih nang clear ko busi nili ni khelo ni bangke. Hala so dot bangke naga tu. Abile sen popular lah sihala, angdo onam George milega bangke. Itu tu already abihan CM logo te kotha patisha. Itu naga village hule ase aru Karbilaga village hule ase bisi kude. Amar ne CM han phone kure lo piapot si. Lasol lam bangke George milega soni je dalo ko. CM tuliram ro hang ma kulo. Tuliram ro hang osi na bisas ma. George milega phan mati ko hala le incham hor kani muni le ko. He ko Inca muni tu te nampak polong dari hat pagla phantek kesku be kami bisi ni. Lason tak thak sini ni lo. The same lo ni pini pustam ni. Lasila bangke nangni tumben specific exact reply kupi manang tu polisi ke lo la long bu sini ke pon. Lalu ni kalau border bangke li tu bangke lagi ni thip lo hala to attention ko ni tum la bangke change lo. Lapen 10 kilometer sai sama anak lapen sai sama pen non pai thanduli. Lapen lang hempian dan nona par lo thilo lapen lapuna lang lo pote hamre nangile tipona ako punat lang lo pote Assam Meghalaya border untang PCR khasla unkhemi jirikende khirunia na nangile tipota so chi to information api it is very dangerous lapen afie bangke ni moninje dinje je pola balasta da sorry plan ne lo ko se mathalo non jitu khandulia lo I don't know whether our MLA and our EME is very much informed about this. Kopila nang ke ceplang bangke pini atumi development ba. Khandulia lo kopia phanne halada bhari pendal timbo. Laso ke clarification ke nili phanang PG non EM lape MLA kami nang PG sini matha. Laso pendal bangke apiccar anu. Laso picture bangke construction of pandal at Khanduli playground for 2 CM meeting that is Assam and Meghalaya 0208-2023. Pini si photo tulis nama kalo lagi. Kopia photo lagi. Lasi sialam bang dau tudune ni tunde dah ada. Tadi ni tu general secretary tundu maybe our excellent people who might have attended to do ada all party meeting how Alberta nong CM hang busipu hal nak CM sialam ni je busipu imuni la bitang de le koli ha dunjita me thang ka lukso na be if this word is uttered then it is a very serious word ante pina ani ke buka jam nong itom ni rave dang pharo thom lebe taw na lo
bukan yang tidak to mamonisi keroni long itu mri rabe dia very long populate keroni tidak to ma lah alam bang itu man clarification apilan lapen dini bangken ini to expect lo you will very briefly going to clarify it to the people of Karbi Long in general. Thank you so much. Joro long, okay, tukar nani long buat puji, non ini. Ili tumdak iam setam itu, alang lipan arjudiapan ili EPSLC ami puji ketarpan arjuntung. Non head jong ili tumdak as a panelist nak kecitong don emerald dorsing dong hang akihai. Alang li kaning je long isi alam thei kapaklang kondo. Haladak solar project ke kham khitu na tum lake longli ka chojor kan hu e ajen kusin non akoi tipo nasi nani phan ka chukang tung bang ke kedam tang aporo hot EPSLC pen haladak tendang am nang litung hadak rama tum pen mei thei sita mekang ni na thek pondong lo la pen pressment sita mekang ni thek pondong lo nasi solar project ka puthak nang litung instant copy ma la pen emela dorsin rong hang nang litung haladak EPSLC pu jong dak ke kali sita me haladak labangso project binang ni pu pen ka song hadak kedam latung ke longle ke chor agent ko siki pula sela so patak nang pen copy si lam the ke klaring to Pardon? Lonely ke jor. Ko bangke lane nili kum mangai jor bundelo la tiga jok ke sini. Tapi jor dia akan lok si claim lo. La pule pudam lo te compensation ke hang ka ke jor da binong ke. Dala 400 crores kolane pilene one po compensation for people kolane tapi jor toy lo ke la bangke. La sini cuma na son pe jor toy nang hit po bang hada Karbi atum arong det lege doali reng ma tinta rong proxy do la pen milita chikroy dun lo mo Sondrapanto terang ake hai Boyaram terang ake hai la pen muroton intia ke hai kanin dia laman ta la pen da mirjen ro ake hai laman ta nan chikroy dun lada bangke nilihala teknikal alam bang nilita ninji dam intung te labang ke seta itung ke edek sikete rainan ji alam bang autonomous state sigahan lapen ke power department ke transfer subject kalilan lage lag Assam government along sidu lapot along lele ke pilo pula de lag Assam government ban sikete kachi pilo lage along le bang now 18,000 bighas toge Assam government malhi pidet po itung ke pinang ne pu bom la pen compensation han po laban ke jor bang ke jor so respectable tulang compensation ki pia bang lage o somar to ban chocolate ki pia son labang compensation po amen ki compensate to be compensation alam nai klan oh bang longli asap ta chi on tuk tik ni tu hala yang thua tu nagali ni tu en bor idet po wala equation requisition Allah long ninge apo si en bor idet pon te hu besera jasuna pichong po bang la bang pichong po ben ke along le bang ke bang en det thang jang po la pen mo ho alam lo ga ninge je border si ke raya bhan se da ki pidul pulatang te hala khot-khoti hala pudam chot pen hala border hala dolong an body ande hala dolong king le nang selam nun he la bang ni tu nang ti kroy dun ji border ande border king nang selam no non ke border king gali de lage karbiang ro karbia long karbia rong la pen ke ring ma tu ma rong bina la bang ke an ke ring ma tu la pen karbia tu tribal tu Supreme Court anda order do latum hange eviction nang ni tu ada ke tok do forest along benda eviction nang ni tu tok do la posi la suka eviction po bangke la ke ilitom hange therak me me alam ako jong si border pulo long li bo ke rai nai po bangke mothe border along li pulo athe pi bangke long li rai nang gi po bang modi
Ande long le cerai nangi pulote ahok lo tiki pu paralam ta galilo la uttor Borbil area pona dangkit thi lage PGR VGR along le lo se government along le sarkari along le tarmane karbiatu a sarkari along le lo la dak le bitan non he la uttor Borbil haurat khat Bongali jo ini je encroachers ke la to ampan eviction no aku kali je hala Theroni hada PGR VGR long le se cerai nahi gante border an cerai krima long le ar loge bang plain thuk bole te thanda le le la pot la ke nili ta che kroi dunde la mangsa solar project ke itum biji te mo autonomous state long te ka pi tum bina itum larna la bang ke lang pia roi keng tame ko pia roi keng tame itum bina la langa thak si bina ni lage bang ha China be ta son si claim ilida la si claim nang la non na so long le nanga che rai kar bi Assam government dum nanga che rai ke lage two back door si ilito malong le nanga rai aku jong si border da che rai tip nangi ponte hala lo kho thoi na tu da kilometer pli nang NF lo hala dak le bidam le dak pe pon lon de la ben ha hojai Golaghat district na tuta la son si nang NO lo la pen Himanta Biswa Sharma mata itong karbiatom along lesin nam la lo hala cancel se dak pe pon lo popus ki pi thurong na Himanta Biswa Sharma je tan ling ta karbi ta gali se do track ta gali ke hala ke 60 dollar teng me hadak long le nam long le la pen piju sarjui ka apusar bange karbi mene alang lia bangke setano ne karbi puju pupe dak lo bente alang lia ane pisiala dalim baria nathu dekhe long li long bacha rai bare to lasi laso a solar project ke enege lada ki puta do he ho solar project dolote ake the gali aso sita danger do poda pude da mili gala hui order take away there po mana ni card joy le lo ya ha đây ya tunat la ne ka thek lo de lo ya long tu thelo ba mang long le lo ba na lang le de oh nang klang chit lo ma ga li ka prek na klang ai lo WhatsApp ta cho lang với ta por về mi to mang một thế đã kết tục là phải lo đã cái metal popilone a heat doji radiation doji la pen indigestion a problem doji ammonia do la pen ke kitne mangi uso mar pe do ni de ji da ke to la ka scientific principle to ba hai la si ala ki chiatum karbiatum a population ini kan nang 40% ne to pe kom uchot na ko ba nang claim la ne pilone itu ngai sini de bang arluk na si claim mati la hu alam ke arluk na si claim atha ke la si osomar doman chocolate di piason pu bong lu lagi la si aku aja tum pole hadi halatum border halatum nang cerai na pulo naga tum asita arlun naga tum nang dudun jeep ko are mowali da dul he da me bihari da dul he pilo la ti kroi tu ante naga ke puputa itu makai lang hala bang kalimala Mongolia na kai hala ke itu makai lo bangta kardio lita Indo area na tumda Indo area na pansi chalang lo Negro tumda Negro pansi chalang lo Caucasia na tumda Caucasia na pansi chalang lo itu mana Mongolia na tu kai ke jethan na ling sela itu ama brother muchok la pen hala cuma bangke la ke nilita cincilo cuma bang ake thi ki dinga do bangke border alam ke pabet det na mesti pu nang tum da puar lu nang tum no me tum da har lu nang tum pu border bang alam ke pabet det mo terang sa ho tu alam ho lo hala dak border ke do tum ajha ka tu ampan komat ne tum usut samisen pulote usut tai po na pu indon judai po ne pilane
la son ang claim po la si hala dak ang chot na la choma tum le pu ne tuma long le lo pulo tang te la le ke sedan pulo tang te la ta itum ta hilu dun oji koring khan da mo so polling room da mo mukule mu koi ka do we lai hui karbiatum a capital lo kan te koring khan ke the port of rong khan la non ham border pen 20 kilometers arlo sido ha meghalaya arlo sido ili ka hangdam bare tame la pule te sita la ke hangdam be che bohong le po gali ave lage itu mana ke chode ke mara tum lo ne no jomang le ke chode ta gali nagale ne ke chode ta gali na ke chode ke bomali pen bihari tu silang chode la to man ma ke jir po uthurong la pule te hala rui pi ke moya job lu son je plan su the di la to mana arui pi apan se jir po pu jikroi titin surong la sona ban ke itum claim na ni pusin itu maka la sila tribal adom han eviction sensi program claim ji po bang ke la ke ning hok tan nang jikroi dun ti non elitum chok na puali ha supreme court an nang jikroi dun di la bang ke na ma ki metha patkar bu body hala mata ning je bom lage alang ni tribal adom scheme ke claim project ke claim po tribal adom eviction ro la sona ba ke claim nang ni si tumbang ke schedule tribe atuang phang si li ke kar ja po la si nang li nang ke troi dun dia ling nang ke troi dun dino setan ni tum APHLC pen ke la solar project ke ni tum project 3 athema ni tum da energy nang hi ke chini lo la si long circuit and energy da claim nang ji hydro micro hydel project tu si ne lada council phanda lunam tok lo 2005 ani kan mo lo la pen elong abang ke biji thura long ni tum a project da selam et lo kiu sek kado beta lang et lo for 3 years ni tu handa survey lo engineer tum ben jat pen la pen a project da Assam Energy Development Agency long si submit at lo amat kopi lo ke plan ke Assam government dum nang proi dun de pia pon lo itum han si light nang ipigang tum ko de nang si kroi dun nang ki non abang la pubali am tereng da pon de lo non ke tumari deng lege do ali lata itum pulo am tereng kali de bai thalang so si distribution center selam nani punang proi kri kahili para ponte ang non ke itum along lege do ali non talata a light abang ke itum apan nang ipigi pilo Jersu na pichom yi anpar ke Banghaplain district se chepon laki athema idum power department ke tumari deng lege do takali la fort lage nili tum APHLC pen ke tekroy don thik la pen inglong arat atum ge la nang tekroy don thik thelu choro sir nang li long puthot ni bang thuji tangte kopai kemi pasi punang kokpo dak jasmet borjam along representative lo MSC long pen selang di MSC anghoi chepahai pen alang li IM pu chepalong dun lo lasi alang li constituency long sila bangso asai kideng konje po alang li sitame side do suryan bong pen ngai sitong no choro lo lasi alang li phan rada phan kapaklar je phan li ka jukang tung la pen pamonang li lam theta chipik long sitame nang li phan ka jukang tung bang la lo la bangso solar project ka bangke non het no tukle phan pen si preplan do ma rason si matha dam ne kopia potma prodang te ka BP se kortalong ka cheto list of development projects and exer 2 lo in den kapalong ke to installation of a solar power project of suitable capacity in west or Banglong la bangso a demand si la implementation lo ma isilo la pen hini bangke langkai jan pen kludung along haladak kar Banglong autonomous council pen haladak arada phan mate hadak ke doprong arada tum 20,000 bighas long den people busi nele tum beta ke long teng blotan te PDCL pen chingki chitham lo la so teng pen se PDCL atum sita me haladak langkai jan pen kludung along wang lo la pen alang litum ningki the bangke chief minister pen chete bok pik amunit pulotang te Karbengo autonomous council CEM Dr. Tuliram Ramhanta inudlo pu alang litum ningki the pen si alang litum 20,000 bighas along le alang litum survey be mate visit the pin pen drone bangja selang litum hadak alang litum map selam no kado we alang litum ala bangsa project deng lo lapen APDCL pela bangke hadak ke doprong ara ratum apang compensation ki piji palam theke chingki ave lapen haladak
Karbeng Autonomous Council tu mabangke ada kang thai dan adin si PG pusi kasi chakdo la pusi nile tum birta kelong lasi labangke 20,000 bigha salada piat lo kwang tega bangke tender ke kol la lo bangke laso tender ate pensi siama construction tum si size dan hada claim tan lo panceng dan lo alu bangke la hendo lasi bangke non api bang kopi koson pen si ladak langkai jan pen kludung along pen putot katerek tu si lahori jan long pondet ma ladak non hat jong patlang lo hadak kar biar rong kan si duma dakla complaints tani penangan bang lo lasi si bang la lo hadak long li patta ka betum si ke ong lasi hadak la tuma phan long li patta ka betum phan ke compensation pipe pusi pula si bang lang thudam protang te pading chetang na tosa langdam tu protang te laan arni nengkam plikya ba pos se si hala dagarong pathelo se nile tum bertalong lasi non anta patta issue sedat lake Karbeng Autonomous Council tum si responsible lake lasi non bang ke non compensation ke long apor si kami compensation ta patta ka betum han ke pipon pe pusi pula jong si pipon ji protang te lada ke puthot amen ka chethaba ki mite klan ka dok wi lason alam la forlen na son si alam nang klan ko lasi angton alam the nang lihin pen si nang representative lo ko si nang lihin pen compensation jong si PG ma pipe PG protang ko an si long ko koma tu man si ki pipo na bang so alam puthak sa me klar tak pen pasini tak hai Cholo ni bang. Juru paro, Meeting dari bahkan meeting dah. Kali jeros claim. Manteng do penulis anta. Jeros claim dan abu jar. Kisah tadi answer naik dari dulu. Jelas Penulis kan karju alam the Ten rupees haknya lah itu dulu. Long mana? Isi bangke lah si nang lirang karju alam the tadi hakpun po tadi langsung perang penulis tan pun kan ini tumalam the tadi di kepala kan dulu. Kasi kecing si bangke lah hello ajak penulis pulau dah rong krehini pun efektif ji ajak itu anubang pulau rong kreh pun arong efektif begitu. Sampai lah ini software afekta rong. Athega dah bangke cokce. Adhe rong krehini ba rong kreh ho akar biar rong pada efektif. Rongan ke padulam deh. Tabang solar project ke bangke. Lah bangke lah 18,000 bighas arlo le kalah rong gitu kali. Apiri-piri ala ambong alom si dulu. Lalu Number 2 bangke lah bangso 18,000 bighas along dia along bangke Kiongdung along leke lah bangke NC area pun non kedestel area along leke. Komane tum duplicate puta semar pe na puta chor kai tai mene me namo pen pulo bahine arong na sona na karong do kape arong do. Tebon kame Karbeng long land revenue department asitha abhi ada gitulah map along ke ada ke ipak nada putra ka isu bela labangela ke kedesra long chadila stame khala bangso adungare aro matumsi komane tum sai chuti gelo aprang komane tum ke tumarong man bani tumarong man khala son pusi khala bangso area bangke tumarong lelo bani tuma area lo pate kar bitung ke puta aprang meda ladak alam pole lo apre teme puta ke tum ke penak apply nahi to matha the non IC puta nahi puta ako bangke itu tumung sera kulo te folong lelo putela tumong lelo sungsi bangi lalo laso ang bong pe laso 18,000 bighas ang bong bangke non bangke komane NC puta kecekle mo tungdolo amen karbi tahai tahada along lehem fuge karbi kali amen ningi nang nei pusin tu na bigha to pusin ningi jeta ningi tumpik ningi komara lo mesti kuana kiloma inur naga bang long lege 500 bighas along do inura khan along lege 300 bighas do jadi ali bang ko 200 bighas do lason na taxi inura rengma bang ke more than 900 bighas do hara bang so area long lian ke hem phuk malo prote na chiklangi karbi do sinang klangi record de karbi amen sinang duji tebon tame along lege bang ke hem phuk ke karbi kali do khala so NC pota bang ko pina dokumen song si karbi cholo lason na taxi hala bangso effective puki pua moni tum non hejong le thelong mon hejong mane chuloma press meet long pua la tum bia press meet la per ka press meet long gibido inura moni la intia sang ho alang li helo se chepate nai lo ta long li ka chojor ke alang li ong nai lo lang ke along li chojor ka si alang li da diku ang si pu ha rong karbon tu rong sanang man lo la solam theke ta enquiry on chini po lason na taxi inut arong SDP lo
labang so SDP apo hem lor longli ke chojor ke ong ne bang lo ha 1990 long KSA tum dam si bisar dam si ala ke SDP lo ta SDP phan si fire so sa jok si ke theng padong lu na do lo ta non ala ngasupo bang ma ke non ke bang ke SDP lo ako longli ni tuma longli pon F tu sa ke pu pon F porong tinggal tum ga arong adung pen masih longli ke chojor en lo non ala ngum phan hala somru ke ter Ladak ke solar project wangi pusipu, nang tunda long nang jor long lagi nang solar project long pon air lipu te tangkang cewek ni, tangkang sung si cewek alak saya dia dah. Uni apa saya berdoa kasih cepat ini, tu mana long pon long lagi, pusi alam tu kasih cepat ini. Lasi mo pen puro hang so ni alam lo, jela bangke nong si long lagi, pilong lagi puyong si puro dah te, mo pen puro greater nagali mat konspirasi long si, kiludun mah. Manaka hapuan tan mengiwang tum hana long lisi krai kom pintu lo esi langsung situ lasi las mangso 18,000 bigahasan bong pen mo dang lagi pua kuisona long duman po de hasong bong pen litum pini pini penama hiruyang bong pen isi patren to na kedestel area survey area kedestel pude survey lo pota ta pilo council pen hala ciri ko hana long le survey tang doloma kedestel doloma pota pitang doloma laso banta enpo Aku langsung mungkin aku non kedestel area long kota ke isu bangkuan apa lo ke isu. Kalau bang takut putus pasar itu po, pasar itu mana en poda rekod doi kalau kayak kalau bang so iriang bong kedestel area long kota bangkuan mah kipi non kedestel area bangkuan apa sih kota kipi mah. Lapen kota pipe kota tawe rai bom lo. Along lagi komane cerai bom lo ahem pu nang klang bom lo ada nang do bom lo nong bang kayak kota cikuri dango pilih pedulum mong. Langsung mo pena tum dam lo pute karbi rong damang chok che la rong ajo to lu pun lo pute na tum ekdom thelong ya dak hipi birik lok sikatiki kimi so kali kumado no tiki ge kurja tum sikatiki along le hem pu kumado prong de lata kurja tum ta kali anaka tum sa hem pu lase hal hayalong le ke jongsi chithi thoi thak nang ji pulu nang te kopina project pen lo kopina school project pen tame pu si school ta ada kibida dolo non tarik horni dah sia school tu pada school tu kan angler. Awalnya bigas kayak une, kemudian school ini central government penang pihak school dah koplo mata hala so kararo dung do po isi jodoh biarong non tarik horni isi mitang masih, abang so school building apa ni dalam po. Lalu lasi ini tumpuram nang longley kecerai nai putelum karbi arong asar tu kecerai telu, puan te kebangen jadi ibu gantung do ada rong barim lagi ha 1920 22 rong bensi ada rong ciseng lo rong dulu langsung mong peke sike singling rong puluh deh hoper pakai don tum rulen giling pakai don cini rong giling tum arong lo ada singling arong busi cini lo don harus ya rong adon lo ada takar bidung malah don proxy we langsung akhir kan langsung lang nomor pupong terorong latahan 1930 long gitu arong lo same thing harata amena mangke bupong tarulo adon da dakla 60 70 adon do karbi itu dakla don pobas dulu langsung taksi birising teron barang badungan la highway dung malo la foreign dung malo same thing langsung takalo puna hor jani ria wang thulo lipunte thonsing leng arong putapu arong e karbi amen ta adon ta do dakta don tharu si batui ta karbi itu don pribas dulu kata sok nakal saya dulu Balasong haksi sarbura biarong alang lagi sarbura biar kalau rong asar malo alang ta rong bisipu malo arat an ko anak don nikal ta naka sai dilo baru mon terang rong ba di terang rong tapu same thing ada lo chondro to biarong song thang lo aku lapuan cewang tu pote bongrum bosti tum katu di sini bongrum bosti long tame arong karbi arong lo karbi tu ta abdul harong arlo beda da bari factory sai dilo ada ta kupine petroleum produk kan kupine son Kumantu lo cok seke, intang rong asal serong lagi sio. Baku dana kararong piarong ta ladak tarong, mabenge karagaung ni serong ladak karang pipe. Ta ladak tarong hardly don't proxy bas dulu. Kubi polo cerai tengek ya, anta rong asal dulu ya betul lo, dulu. Ba kurang nang lo hukti mung, halak ta sama kalo, don't proxy nanti bas dulu. Angge bang, mia tungsi birik pen, tiga kilo, ane 3 kilo. Bala song se long kathar rong ke karbitung jong mucot puke dah kan lo kada bang don pike bagulan
do pike bagulang stame kawipo ate adungare ana mangke mo pe niligilege puido na intia sango bang ahiri cipantang nei bang jorla bodata long kathar block 3 block 4 block 5 a block lang no hadak lang lasi lahaya ro matum hanjong si lahaya ro liyong si cerai kom nai pute mo pen pulo ARS batum biko pen pulo te kali pute BBS onte dan tora re pensian hasuta nakarong lipo bahala CRPF KMDB Central government masih pilo, mona tu kata harus sama puke asal government mana mulai ciki cok cik putat central government pada pilo CRPF pakai mimpi ke CRPF KMB biar perang along le ko alo dak 1000 bigas deke niamo lo tha ko along le stamela lang phana long le thijo lo CRPF ke phan pidel lo kasi aliere pe CRPF kem de ko lo api ma tha thulo fole na bypass bom den lo lipo te to la puana mangke naka dolon gurja dolo ba kapre dolo lapu ke nangbar belo bu kusimata tano ke 4 lane per arlo sinonge kilometer arlo ko nang utang lo lasi no na patai la so adui ahoy ake la solar power plant hello project hello biko pe na pijong si lapo na nang mong lang pute kichok che ke lage kumane mo phiau itum council ke chari tumle kichok che ji ke lo kumane MLA ke man MP ke man tum dalilo ta kichok che ma lo ite kar bi tum lo Pota nang pinai popo pota pipo pota kita ngote Jordan lah kayak kamu sini kasi pipo si pota pipi deh lo polam tinggal kata silo non dai ako non siam putulo pota pina non lela solar project long pen adu mara yo pela rompe hini atu maro tuan ke pota pia nang pulo aja ko pota nai pe lo ni ke ciring ko do ciri rompe do po seme decision pilo ciri popo maximum kali ciri ni ciri tomje si pota pinai kali ni pota aku ke jor pangceng ni pota la lo pute la bangke solar project prawa annum mutualo along lelo anpar ke la annon jor bom lang pota te dilai nang lelo GDP na lelo kuliho na lelo la si longling kasi na ikoma fan pute la so abanduri po ansi la bangke kenang tapi ha so long lelo pe ni pulo ha la bangke amen si komane si pota yang si karbido ta hem ke karbi kalilo hada ground long ta nona sai chu tikibom kumane hem chikimbom kumane farm house chompu bustame karbi kalilo la mage completely kupurma outsider pule puji puno ba ha improviser pule puji tome alang tum sadelo lalo na si mo pen pu kadang julang thelo compensation BGPP poram the TX paniye po isi bangke non bangke proposal si pilo atum 18000 nangi polo 18000 along le identified pilo alang tum non soil test kupine pas tambom lang la si mo pen pulo ha isi bangke kedesela long le non kedesela long puta endon pen ako awi pin pima bangke within 10 days ang mong revenue department atum lang tum identified po lalo dia tu hin pentame jong si komane tum ahok ahak along le dominong long si kupine dunjui lo putih lagi ko bina kera bong nang ji po bangke ni tumta proposal bidung lo laso IPDC lo laso solar power project apa adia non penwasi long le nang pinoy compensation PG po bangke ni tumta bangke council ai peni pinla tonta te project tak padu po proposal pilo bangta wang lo lang tumta visible kalima kalang ma pola te pe soltes dollar pen isi social and economic impact Kupimani ma puapan ke survey apan Delhi pe na to doctor environmental doctor atau engineer atau environmentalist atau bang po bang so a group do na to aning wanda hala bang so dumorero along tundam non kupisala tum officially do boma awi ma ba mo api kupisala tum ke expect ma hala tum do bomla hala haya report pangun be na PC mo na da duji do data me finally o chong lu itu dak accept lo dupo pujong si pulo tak be memorandum agreement hal dak aku council pena dak pidun po ke hala bang so te po kese paka prisoner ka hage ninge paklang dak nai po hala so te paklang dak hala so ta open chapter open mane dupo komasi chok ma chok chema sangi som ki bi ta apor do lang la so ta kasi hala so apor nang ligi la si compensation PGPP kolam theba kan ko ninge lang tamuta ahok pe jinin lo prote mo pini ki pipo na ya kenang so do po bangke ni kum council lahin pentame laso ako mate DPR selama nong itumta demand lo nangji po bangke lalo isi tapi nako lang to purtu karjulo pipo sila pu langkajan pe la puan duima po lang theke lalo langkajan lo tan non hadakta dulan hadakta puthe kom area la ke kom he 2000 bighas
apaan si dong kapu ti cholo te bope di sila lo border ke ciraya apaan pusila lo border ke ciraya mana na encroachment wang we nang po ba lasi ka opos po ba kan dun thelong le je arong pen chikroi po kumani dapen dampo archu dampo chok chi la pu la son radiation doji mo phi la son impact doji ko pen digestion of deji sumar of deji taho puni da ba phere lo so ni si ya kun ko pina comment si pilo temonta la son je thang lage minor isi lage dong a long term is a research pen si la son si ke manno po bangke kali lalu la penisia lang di baju bangke na tum MOS tong kacito kapon ba po kalang ada MNRE po mana Ministry of New and Renewable Energy po kala suatu proposal lang pidon lo je carbon lo si longle do lang kurang itu solar project hello best lo atike solar hello most cleanest isi power source ke lahin lo kolam the dulu kasi hadak kanta dulu hadak itu west carbon lo putah mene mena lalu la si apor do itu apa si do itu lo teman ni sini kasi kau yung dalam ini ye tu kahar sama ni ye lo je tribal lo kolam tu memang ni kasi kau yung de ate ba atuma kacing thur pen kar be kacing thur program lang tribal siwan lu putih cuma tu kar binong nu noi itung dapu tu nak naga tu dapu ang tu naga dapu heti kar bi tung ke bang sedang tu coci ini tu teke apa sih lah solong tu lagi tu deh kalau tu deh lah solong bang si bang menghik pilo ha so hurakai British tu hut bang nagain spam naga hill spam tu insang hill sepan si bang naga tuan pek welo kar biang long ke hasu ke abdel lo heta pi bang nai 51 ben bang ke gede mikir hill spam di mana so no kaca hill sebagai di masa pen kar bi kalau pun nak tang welo hasu hill cerita hill sepan bang cuma tak tang welo gente apa sih cidu enak pasti nang bang tanang nang nundang lo ini tak nundang lo diri konten bang kalau nasi hal hal apa itu kan ini tidak beda kalau pergi yang lain tidak hal hal lah suatu bisnis mereka pasti dilihat ini untuk delok nasi lalu ada bang ke 15 village tahun 12 village affected langsung efek away alang itu arong ke paru pun perlu hidian tak pun elok itu masih lah alang itu masih jonglo pulang si paklang lu putih amek tak lang pun ada hidian ke kurang ni kelak itu marong surat hiri putih ikan hirian tak ada aku pajokan si ada bigang lalong leke kasi lahai lo lasi itu dam lo pun nanti alu lu dam rong dam ni lasi tuar ko pina track along formula kung tulungan dam lang dam lo puro tante nang iladak long kathar pen lucok mai pu pengruman no arongan no tukla dam ano tenang cini po ada exactly kung masih kupat mahal sodong le karbi tum dom doma bangasu tum doma kurja tum doma ilong po ada lasi bukan pulo aja tu mangke cikroy di bukan cikroy de we cikroy tu natung sigong lo cikroy lo tapi ko mane kar chula joni si ko binela tum isi dia tau to ben nang si biji bola telo cingki bom lo la pela ko ta men le pu athak pancadam thik tu de first batai po rong asar la pen SDP tu man hang em lo hala 12 villages arong asar pen SDP tu man batai po chingwai en lo Nasong mong pen men tiso tumang asabolang tumang mongli na tekang paong chat nangi pulo first ke alang tum ayuria rong ayuria kali hala soro 300 bighas ni kones tekang chot aphilang tum cewang lo tekang tu nangi pulo 1000 bighas aku tekang tu lo chokpo pula so ni we ka jo baji sirke pa si chingwai si chekang lo uthora ni ke rong sinam lo pi ko som pe ne se ke alang tum ke press meet pa dulo ja lo Stamien nono ke grup cewan fielo gente lang tumta ke cini pa meme po sita sobra lang de escrow yung pulo stamien lang tumarong ka effect fe alang tumalong lita pon PNA konan ma ke pon pulo tante kaci raisi karbi tum kucolo ta along lehem kuken bang solo lan colo la sini likan ini patungelo lan si dila kita kan tono la pelisi kacuniri bang ke dilin normal fatile si dilhidam nai posini dak kacing mai long ta nampak dudun didet ku si ku pe moderator phana ka phana chohong nangli damde phane li thi hek pen ka ju kang tung la lo isialam theke klan do langkai jam pen dak lu dung along labang solar project kapang ni ji po amen pen land revenue kuti kre hini ka beng autonomous council phane PDCL pen pipon atlo kusi labang so alam theke klan ta to la si labang so puthak ka beng autonomous council pen nangli as a representative nangli paklari chima
ahok pe bang kala bang revenue EMC paklar thegi polos dame apran ke ladak langkajan lo krudungi ya si la bangso solar project di populo hala so mo pe nang le pula contract hala boundary man external boundary apan pini ponda ke pidulo la supera fi la allotment office ke endulobon ni ka chinde mangke ni la clear kali te ponda ajong se hala so allotment office endelo dipute la pon ar ke non la puna tu pesimo kan ma allotment office endelo dipute minus mo tidak pun pola bang dota tame la so bang do la si tame apran la ke bihi mo confirm lo la bangke la si la so bangke la lo la pena ko hala so contract tu handa la so no tanon hala pu phasi pilo no mangela tu no se la punong na huriana side dong si en po puro te ala so contractor to la pusi sidet to kami klemita lanjut lo ni chok den nang lipan portion to that pocket pa jut sia pharman la bangke just a matter bangke dak labang solar project ka chedong dong thek thek pura rong along penakam hur ke chodo rason ke thek ponlong a joni si dak soil testing atung pamu penang ki pu bang ki bang phoke bang polam the rata thing no sita me klang lo laso RNC a hu da bang dak abimak long an kapele damji pu apora hut nangli tung towar ka henu pamen pen hadak an pon pidet si idea long si dak doli na matsi hadak rong to mapan si ke hang si ke chingki ke si thamlen ko labang so alam theta social media long ke klang do kok la si nangli pakla le jima ala ka pre ko nani sa meeting do pu bang awe na simo pen di thalo patai phoke rong asar pen la rong pre hinia rong asar pen SDB pon hang lo council long siapa mitang nang itu dulu patai hin to lo la so pen api mili esa local MSC la pen revenue em la pen puro hang sang ho itu di cingoi rap lo la si kudane along ka pre ko me ke hang si pa do pini pu bangke awe la son bangke awe non ada deliver oh survey team itu masa survey team itu mangke mungkin pulau social and economic impact on solar project ku isi independently sih nangke kewang itu mangke lah sopan jong si mohalang tu report jong si negative report je bipen itu dak socially economically kesisak duji pu jong si report pirong lu funde solar project tu dak he tenong ke proposal tu lam teu pe ateng lo lah si hatu survey dah bom atong ke lah si IP long ke hang tu pindah ma dilo ta ani si ke ni tu me hang si dunlo long hup timong pen ceng lo hala bala bosti la pe long ka thar ni dum tu lo la so pe na phi ke ni tu tu raja ka ma lo ma si no no mangke yaru tum bas secretary tu kenang sok pote dulo so pe na ko arleng tum ke lami the go de di pon se ha tum interpreter son dak ha tum ki dum do la se alang tum ma phanda mo tum bele hang ta cho tamel la so na wi je arong ponai din pon pidat ma long hang rong pu bangke awi kata arong thang masih itu thang masih dam dili Facebook pageong si langdam bote ada dili post man do first long thong din tum dam hot ke dulu nona pien ke din dunde ya hope ati di tum idun nai asonta kali la bangke bang independent ati hada ke dun putame di tum influence tum dera masih la pule pudu de la pule thak dun de putane tum pudu de tum ke free thank you room ju ro bang pu ha alo sumar panet alo sumar karju tum do bang masih bor chom lo ha pin sumar pan pin so ju lo ju la som si do la si tum dun ya putane influence un bong pa ko nang khologi pojone si ni tum dunde no na pike ke chenga ko ani si dulo bong to pula emle tadolo ni dolo chero no yen dolo nangli phal palo nangli por phai pc dak tan ke ram ji po minute ke thom neli phana por nang pithik janai minute ke thom dolang ke pa jup si nangli phana ju chudet po por phai phi le tang te dak tan nangli sai kali li tum chingki chetam sonang emela dor sing dong hang e khai li tum long do po tame ala ni ke ni kan an ni ke lo bong yan lo no lang nam bi ko ala mo bihat ke mala supply let's say as a representative MLA Dosing dong hang e khai li tum long si ili tum thek pon long go jasamet pa ke hala eviction that pan press meet ini lo press meet long CM Dr. Tuliram long han kan ni je ban ke solar project lahorijan long vivek nang ji pu bang thong cap bang trop cap 60 atung bang si nang kachuning ri pa dulu walam the si paklang lo sitami puthot ania bang hala press meet ke thek tulong bang ke rong asar ni tung ke chedong dum de la pen ni tung ke CM long dam long ri walam the si press meet kang ni du thukok la sila so puthang nang ri than pakla ri chima mo pe than lo arong chelu pik pik isida pura bote long ka thar kararong pen to hup ti so pen lo hup to ti mo cheng lo ha ben ti so rong la ke pu pina dai lo ha pu ni hang terang suruman thi tapi apa hala tu muhuri terong mohen muhuri terong arong hilupi ka posi kuloso rong tu manton itu nangni pu mane stemota me kusoma hopo po nangji po tu molong kita make purang literong tahu tu jono first arong sekali alang itu
si kita pun mereka tu bola tu mesti ni simpan pemain yang kita bola tu mesti pilo bang sini dam lo. Kasi kalau hal press meet gitu kalau seorang tu bang mah pakai cina lo, lagi open pumong lo, main di seorang tu bang. Kalau tu bang ke cikroi patai po CM ke hang cikroi last aku patai drop final lo long tajo 9 o'clock cikroi tu PC kroi. Wah tu mah tu mungkin. Nasi alam itu kan kayak alam RD tadi tu pintu tu. Dah patai pojik roh era pi, jong saya aku api celana tu hak pulang dah lagi. Alam tu sih pidong cok sih dalam tu paklan tu na. Aku alam itu tu nona pi ke puton. Pula rohang sang open revenue aja melong. Aku cewang tu. Polam tidak long ni long ai pro di liga na. Tu mana cinggi kalau hari na. Tu ke celar roh lo. Nasi reply tu orang ni papi na. Lah lo. Chọc choro lo. Dia kan tu pun boleh. phong phí phong po ching kia so go pine bulam jong jong ching picture ma mari go pine ke to ba ri pulo tela ke lam ke joy lo Kali nang kan po cek tok nang ji po lam tiga wala alam ya proposal ini tu meeting dolo pulo tante a proceedings bui Tado dulu lah ini signature dulu. Oh signature dulu ke? signature doel betul lah so ka chikroy du hada go pine Oh lah itu lah kita ni office lo mungkin lagi di kali pulo te nitum chekroy lo la pu lam yong yong pulo te lage lam ke joy kali lah itu signature dulu posi hada pima ke chikroy hada gopo lagi office home posi official secretary ek doko pride ne nasi ni like cipon bi sekelo lah mangke nang li council revenue secretary dengong si nangi putera tu lom pura so meeting itu mangke last meeting hur pota signature dulu ko mama situ malah mangke ko mane tum sui pidun de thala laga preng lo ni tu signature dopo MLA signature dopo CM signature dulu ada mangke nasi PC ada kacik roy mahala ke preliminary ching wa lo next ako laso mong father ako koson lo buko clarification of panchahang tu lo langsung saya batai dulu mati lasila every meeting tamel ada minutes dulu la pen hala so signature dulu kuma SCBC itu tomba pemala bangke pini ke lagi one office of mungkin one at file one dah ke hendak lo Chọc choro lo ke hai. Ben isi alam arju lang. Tema dia kalau kela misi. Alang di sini je. Orang ang sahut MLA pertama la pun ada MLA. Apa misi apa mantap pusing mah. Dasi ala non yem mate. Ada lo kela misi bangke. Amun kita pun ada. La penako la area bangke well informed je. Dasi ni jitu ki pukang tung bangke kan piatung apan. Long lia patak aventek pu bangke ili tum se atai do lagi atai rat pan pinang mate non matame kalpiang long lo revenue department lo ningkam thotra long le patta ki pipe ta do lapen isilang ngai kuji bukan ke along leke amen si karbi chalo ke claim ke ban ipu town long ta kalpiang tu matukan se lo Amen ke adukan bang ke bang song selo data bahkan dia pun lapel kalbia tu jonglu wak tek pata cikuri tek yoine si nitung advantage to NC a pocket tape and bear si hal hailong legi tu bang so han bilap ma kasi na bang so jong si motel nang tu han kiro pilo nang itu school pin a project well and good sita Halo daki anangi bang ke jet long le solar aphan kan dia khai pini yong si 10 lakh population lote after 50 years ke 20 lakhs dopo hal hai tum na loge dopo ati ti ko bela nasi nani phai si card dak lam nang je nili MPWT ke do bypass biji pulo jala mingleng bang pulo langamo koroton border bang define guina langsung posi bypass abang ke pilo Halo so bypass ki begin ni liam ni dosi pasar ni toy si papilo border ki protect as a sign of border protection bujane si hada pilo ki non bang lata jak ni si aku solar project pilo so solar project to ni si aru pine project pilipo la pumasi kar ben long kange pa jute puma la bang sina ta ki chon de we consider to be ourselves as a leaders we are to work and stand for our people and we are to point out their discredit and their inability and work for their interest. Plus, hada tuma pang again dinake
border protect unun eta lake nitum sadai do laki mupen ilina pu loke la pu khamgar gosti natke na 1 crore of population ke bang ya chance do. I'm not going to speak whoever race or try to be. Sita ladda ka bang na line do. Stranger of the Miss Sanjay Ghosh pengen to vacancy. ISI tumbang ke jitu Pakistan dan Bangladesh itu phan nang thak dak apot morni sige north east nang cherai det jipu ladak kai sia scheme lo lasi mo pe nei pu ba ke naga to ha meghalo so ha pidat bolam ne nije je I am not interested on this. We are to be confined on our specific boundary as per 1951 hal ano ne pu ba sita je kunani ladak a population wang ujiati ma ve tum phansi ladak bangke longle pidat po 1 crore population ha Bangladesh pe thepe rangi tum phan bangke dak bangke o pu pe phan lo dak Bangladeshi Hindu ha ba me phan ha nasi nasional na clear no itu I am very specific. If at all you are interested to for the solar project because of your MOS or MU you settle somewhere else which doesn't have art so clarification Solo nang le pulo je la pu ang suri ke bang ipu 1 crore ang ipu pu ke bang ji pulang la pu ke bang tang lu take bang nang cerai tang lu no ke take naga pro cerai thilu mia cerai thilu take la pu ke utor bang bi alam ke thala dili digila ho dili digila aja ha alam jo si cipuran ji lahai cerai thil ke lake non dukrong atuma council MLA gitu mak stok cema Kalau mang nang thakha non gitu tu mak jok se ko mo tin fi song pu pota jok si pite de lipu de ki chok chele pu la pu ki chok chele pu dan de nang ni de chok chele lo la so pran pen derang sa do lo thang de MLA mak ta ba lo so pran pen ko mang de council ni kan sa tu lo ke non ni to puta ki pite boli gente no Eke field nutrition policy equivalent 540 kilo dolar kami maju lama. Bila nanti macam Dili na itu loh itu kalau mau kita Long le pota lam. Kita ini mat long tu. Long le kosong si cerai kom nang lima. Really experience ng than ko. Hala. Nili balong. Non menakan kini hadak itu lo. Rata pen karju ji pani itu apor ঠিক তো আছে pani itu penta mo karju apor na pejin pani ko mapanta. What is lasi basic bangke Karbianglong amen si Karbianglong district cho Karbianglong le kali nabi long le kali lagi gomen dong le. Basic kali kala lasi ini tum ning thepen pahai ini tum orang pahai la putai putai pahai lasi nationalist nahi pula ke jinghon nahi pula ha lo jinghon hi pula tong ke jinghon lo ke government ke alu tu si power tu ate Indian parliamentary system mo democracy manga danger pig mati lake counting game ke lage apa ke ahongka ke awal isi achari lompo kami tu ka betul po lasi pini tame alang de tum north east mampang Pini bangket opposing check link tu neba kali. Ini asolution doma. Iko ni muni kini ke utani nge. Kini je kala handa je ni tu mana convince that tu hai. Lasi ASDC pendiri tu program ni nanta. What is isi ni lo. Ate na gamna hila. Objective solution arjusta ada. Korang osor kupisi ke mathama. Ate non Karbianglong bangket apa se ni je economically backward pe. Totally wrong economy of Pindo. Last year, Bank Major Chongtu and the Ha, SK Mondor to Chongtu, not council to an independent interest by Chongtu, Chongtu Polake. At a bida of the Tanka, no Tanka, Ninkan Paro is in Ninkan Fukeba, Karbiaki, Manima, Mata, Pora, Puro, the little of it. The Helosilla Bank, commentary was a talk to Puri, but hello. Last half to the talk to Mami tu macam dah. Kadang saat nanti dong betul apor nanti pan apor nanti pon tu po. Lalu kali, sebab dia mualang itu pulau, jadi sebab apa ke final kali ya. I accept it. Final kali lah ni tu macam government pe nama company pe kosong si agreement dui macam ini malah pakai. Nang ni tu pe putuan jiwa itu hilang. Lalu terang ni. Nasi business kare.
Macam nang lipang Nang kecil mai, boleh mama buson mama teh. nang lipang apa? Isi lah, aku alam ya alam ni tak hilang tu. Alang ni kita nak alang ni. Lagi pergi ke dalam lagi. Jauh si cekro ini pernah tu lagi. Getar nak kena pakai kroy tu asal apa? What? Sampai sepulang ni mati. Hur land ke pona hur. Hur land ke pona hur. Nagaland na border lah. Nagaland border Dimapura border pila. Dadak bima langkoi show tu mati di. Langsung langkoi show berthakkan national highway la ponda titima. Kopi se dah lahur jangan ponda lo. Langsung dah balik. Lain tu yang mati ya. Long ni lain ni lagi. Lasin nak ha gudang mesti na pondelo na pondelo indu bani tangkat pota sudah ada chode lo tak kalau mau border ni actual border lo cera jamu ni elo luke hala Guwahati lo messenger Guwahati ben khana par la swada ke hi ke Nagaland ka hi ke Assam hi bang Meghalaya ni messenger na ke lason claim de nangji apo lo dakta Jok churu no. alam ke dak Cipuli na gopin lo bang Long Lê chỉ Jordan thì pulo. Jok tak teh. Chỉ cái nam dia panggil permission ke council pen pipe de Jor Long Lê. Chỉ George cái nam dia pulo de council pen permission pipe nanti. Ante hala permission ka ve pin men ke Jor dom han kopi bol hala cancel side. Pe pojau. Aku patah pide lo de latung je Jor tu de tiki pulo body. Nelly methang masih CM panjat tong lo alamli non Nelly tum APHL siapa aku je patalong haladak tok dia nangji miadi patalong RDC komanduma when this pata is the land is sold from that day this pata is cancelled pusi hadak tok dia nahi pudan ni tum pulo nang ke kroy pulo halak paper claim ke dia kante papi jor longgar paper lo Aru kheti bang jom si claim chot tiki pulo. Idung council tu gela karbia tu ka seller report langdun prong nahi mante. Kheti ke claim idung jab bonan ni ma. Lahai lo alama bang. Jok churu no. Tangte litum apor pualang lipan piji sita me bipia phan ni likes ar dagalang ni dekhudo. Napen keceng na kada puan na papling dar sonte lang mission bola bang ik dachi ma puna. Solar project ki bi apna nang lidak representative mate ruling government of pensi lam thei ka ju kan tum tam solar lam thei nang chepak lang no kita me klar dak kaban nang litum ke SFM solar project ki bi alam ke nilitum dak kar Bangkok Thomas Council dak ara tum ali ke long ke pansi ke klema posini litum check right tun pami mate nang litum la bangso solar project ki bi 13000 bighas along le PDCL fund ki bi ma ke litum check right tun thek Cekroy dun dema pakla lagi cuma. Solar project kibi bangke kasimetan bangke kenu kudam deh. Misal, buat installnya kalau longle, kalau bang si masak pamer pendala si pulau mati. Cingmai cing saya nala. Non alam ke napaklar ke kalau ahok tong kebijakan nanti dia pun tapi sebenarnya final kandilah pupot si. Daso reservation bang dogong lo non bang kan sida me so athema solar project ke banda kheng loli sida na adi maklong bang si lang pamini la achot nang lipan ni liap juthi depo 20,000 bighas lage PDCL tum ham tipo besi kardan Thomas Council pen PDCL tum lage kacidon tangalam lo kopia pon ma adi ma bang chalo non bang ke dak ma pukan athema alang litung kuti kre hini bang ke nilitum berta kiri belong teh pelotang teh land revenue atlo la penalang litum la bangso kacikroy do atlo kwa jone si tender ta ke kollo la pen siama construction atum la bangso a project sita me ke long lo that means la bangso project ke langkai jam kludung kali sudah me lahori jam non ma ke 10000 bighas pamorong phasana pakla lo langkai jam kan kludung lo ba 2000 bighas that means 20000 bighas ba ke pivek ko Nasiladak alang litung pen kapak lar cing mate kacing bai tunan cilang bukan hong je panbang mate litung kacini dam nanti ke kelar dak lo dadak laki pibek ko 20,000 bighas lasila bangsa ku thak tanang kapak lar cuma kasih pulut ya adi maklong bang lo. Kesemen pun bangga adi maklong bang lo.
Lahori jana lang 18,000 bighas dong si pi pula tangte. Pamer pu rong farsa ke nije teng bulatan te clear kali lang mati. Kibi ni bi bene ko alam ko la so alam si ki bang le. Josi clear lo bulatan te khala dak na bang ke mat hadun nei bang masa udu chela mo pen ni je lo la bang so alam mati. Kuda bang mat hadun nei bang masa udu chela. Nangli lahori jan long dong si bi pula tangte nangli tum nangli ke ase pen ke stand je bang ke karbi arong tum podet pula tangte nangli tum bang ke cedong tek tela pusi nangli tum baklang tum. Karbi a rong puder alam mali khala dak bang ke. Khala dak bang ko ansi la bang so along le ale ke doma ka ve ma khala so along le bang ke cibinang ji bo phan cha. Ili tum nangli ta cini dai pola pen nangli ta visit dang thai Apa di sialam bang pulo wa mo panda pulo mati. Itu jasemet bet bang ke karbiang long ni methang council chesolaji pulo te revenue ta kana so polam la. Di revenue kana so pola long bang ke jong si industries dak wan lo pulo te pola bang ke health hazard pen dang lok tak prek a kisu the begi. To options ke kopi lo tu. Solar project ka options en lo. Solar project options en lo well and good mesen lo non bang ke adimak long bang. Mo ben chethan lo tadi lang roi long ta hopene son tu. Lang roi long ta problem ke tu hai. La mo lang the lo long te mo pon dap na ko la so ma ta lo. Tabe adimak long bang lang pa mesi. Lang pa mesi halap dak bang binang ji atheman non jasmet pen pulo mo ben chethan lo la son do pu. Health hazards abang ke abek dei. World Health Organization ba ahin pensan be bang nije pamelo health hazards bang dak do la radiation bang ke very low frequency la mobile tower bang sa frequency omucher la da bang ke lai kam upgrade ke so bini lai certificate non proven kalila ni hul hai bang pudam de to isiala bang pudai pu bang ke la lo je amu ka phan ke khang ning amu phan ke khang ning pu khula bang ke khang la bali long li pu la man se bang ji paprai ke long le la non just me pen to mo ban border alam alai na bang lo border non border issue ta do kong mati hala so border issue long ta nilgi pudami pu bang ka non isialam do naga tum ke itum isivet lo pu bang ke nili bang ke krodam de because they have a very big intention greater nagalim intention thepik do la tu khola thepik do vek lo la ke nali tum greater nagalim amep lang lo ma Greater Nagaland amep dak dilaya. Dasi halak tuma intention dak ili tum ke khangning do. Halak ke khangning do hai. Khang bek tak khang bek. Nanglim isilam do la. Nil ke very specific. Border alam ke no compromise walam do. No compromise on the border issue. Not only interstate. District border alam da thepik lang dak. Non nogong tum kama na encroach ili tum pangkreve jasemet pe bangke nili pudami bangke a solution si chethani ili tum movement ili solutions chethan depin a problems bangke chethan holo advantage a chethan holo te problem lo a solution kupilo ili tum people chethan thede Kali lapan so pasal itu misi apor ke baju lapor enang atema ke ang bong abang kali tu lapan ali ko am si ke dong jima lapan akan mahok kupi ma lapan sini ke nang sodi nasi nang lipan la nang arjunan ko abang ke dak political organization atum side lapan isi abang ke nang lipan ka arju bang political organization side nelina papleng tha na KSA protam de khaya mo arko nasi non political organization nasi nang lipan arjunan ko nang tu eastern kupi ma lapan salam the hai nasi nang lipan ni ka ju tukang tu bang lalo apa mo hatan ni le bang so question julo alang itu mapan ko alang itu nontan ni bang tu por ning oi nang ne border protection ji ko amen pensi non solar project border along si kibi ponlo putante 1970 la 1980 aningkan malong lahori jan along chiri pharo sose Assam Battalion Training Center di ponlo bonta pini arni la so Assam Battalion Training Center to ko kapita lahori jan khotkoti malong border pham thang kerai pon ave la se solar project kibi pen ko ansi ning ke thelo na le thale jema solar project kibi ke border ke khang joine pu bang kalidet si itu revenue kali la ke nili kaneng jelam kali non ha kali la solam nili ke mat hadam bolam bang nili view sate ni border ke khang pu kalidet si itu income generation lapen employment opportunities ke bang hola so pangsi solar project ke bang hala bang bangsi damang ji project bangsi ni bang mathada athema ko pipon ma hala da
solar project bang lo pulo te ho dak employment and generation ke doveng lo ho dak it will be around as per experts 1000 to 1500 employment dak ke ba bangji dasi non bangke isiela bang non la si pulo hai non laso alama bangke border alam bangsi bang julo pot la solar project border alam lo pot border alam ke aprangsi ke cikhang ji pelongte halada area ke do rong seng nangji model village seng si halada electrification and dialogue drinking water facilities toar halada si pangtuning aprangsi Kalau lakukan ke Alifan Neli Apor na bicu po, sita mipu la panelist tum tatu la pen public pen ta opinion isi atong ji. Lasi kita antang la bangso solar project tum Neli talk show along po ke hai alang lima ta dolo, terang sang alang li kipu abangke. Dak third grade, fourth grade asa kuri ki PG amen pen, border ke cerai ji amen pen bangke 18,000 bigha sa long le pinang ne. Jong si revenue la pen jong si third grade, fourth grade asa kuri ki PG pulo tang te 30 department of exercise no power. Na so pathak nangli hin pen kopi sih nang lelam cepet lam don itu. possible kali jasmet pen ke non existing kipa pulau tante itu revenue cerai ke possible kali revenue bangsi pulau tante there are various source dua lah hal source bang claim nahi we have to look for the other sources non pini asosa income generation of pen revenue because we have to look forward future macam mana hani bolam Coro lo nang lihin talam cepet lam portang te non apor bang kali tum apor ta penakan zola posi ili tum kapa joji ang deng bang si tambong lo kali apor doji sekami rat na tu pen batai sini li pu alang li dak ruling department lo alang li dak mela dosin dong hado lasi dak jong si nang kasi tong don rat atu ahim pen jong si kopi ne alam the kap jukang tum mate cepet lang kang tum dong portang te apor pi ponik lo dak la ista patum pun atla mai kerong asai bang asap so cerat tu nason te choroji Dili rada ni ben lamthi si arjun tung bang lahin lo je pini jasmet labang so non any kar bi life pen labang so dibe dalong jasmet benaan alam ke bang lo klang lo kasi milihin pen karju de lahin lo je pini itu iltum kemesen pu kenangan tum ke pulo jasmet kapre non inut bahini political ale fansi labang ke hangju sini di bang pudam itu athema kini non ladak kahuri sai atung pine pusme main athe pi alam nyong si langgam bole karbeng long ladak disturbance ke bang se ma ladak ilitum pini le ang kisung ke ba ki punang komar ahur lo pini alang li jai kathara ke hai pen chenglong roton ti pen chenglong lam the paklang lo utor bol bir rongkut ha kheruni ta hala sor komar ladak ke ban komara sarkar lo ladak bang khai tung ke ban pini lahori jang pen chenglong kadang we adu ya hoy long suluk sudah nang kedu ini tum kacara kom thete komara sarkar kongres sarkar tum lasi pini ladak lam the kecepak lang kaningi lam chote karbeng long chali aprang entire assam masih gute north east masih assam lo manipur people ke dam jui nagaland people ke dam jui meghalaya penchenglok tripura penchenglok kongres tum kachari ke chok che join nei lagi pini ningoy nang nei laga hop peralam sinil purkimo alam silawe puji kongres tum kachari lasi Pini sita me la bangso non kado ladak non sita me ladak karbiang long jitu non tulirang romahang iltu kacing hon CM karbiang long arat along le phelang kerai kon ye pharat ka pangru yon keklen ke damut puthot hala so ke dam ta ole kachari thek thek keklen ke dam so chi non puthot ladak keklen ke dam ba repeatedly hala so ke bhul asam si pini ladak keklen ibasila tum kapor ip jeng tum ke dam no lasan tak dia kata sama ke hai aja kelam ke baseless kusini lipudan ke dia lapang solar project dulu kita ke sumara vidyarthi ku lapang ke na hokka internet non kini dah ke thekiti MBA college ka chali tum sido aku alang li alang li ringe lo sager di juta boleh sumara lage la da ketok dojo la ni lilia ni ye li mo ketok the resulting smoke from solar panels could contain toxic metals and be inhaled by the nearby community. These toxic materials could harm the digestive, reproductive, and nervous system. Even a few solar panels may have a low toxicity level,
but it still remains a health risk. Nililigat ako kali. Alam di mana isinya di publik, lo alam mana sih kacau ini. Nanti kenapa ini pun nanti reply pignon. Jadi alam tiba ke, moderator ke hai halapuben ke question si bang jot nahi ati alang itu komar fansi karjui ma komar ala khosro khosro putak sen khala so bang se ati da halapuben lecture ke bang nahi gali nanti pengakuan itu. Jadi ladang jauh sampai ke cuma di kantung bang ekang ni adim katuri aja. Sekarang lah bangsa putar nak kajudun kantung. Jom saya ada kasih sang doktor putar ning oi mate ning hang letak tepu. Sekarang aja kau ketung bangsi ning hang letak bang kacau. Pate ko arana. Tapi nanti bapak sini datang te normal tiap kan nanti pan lahoi. Kipi pan apa? Mo pini bitang interest political ale fan musi alam tum ninje ni tum ke political ale fan kali keceng sita mela solam nanji musi ni statement of langner je kal piang long interest alam se ninje ji pini advantage ke chuanji na mela lape no mani tum thai advantage an thai ko mani dak paisa fan ju yor ji pe ale chuanji bang to pute ne ji ne nangi ning ji bi na ke you bring Congress pan ali blame sa isialam acting neri Bini Ladakh laso platform lang itu kecil debate long kecil kilang bom summit. It is only because of the contribution that is given by the Congress Party. Six sigil punat, lapen jitu nonton mas council punat, lapen rat aning kehangat tensi Congress tum MOU MOS cetak lo. Nali tum kitok kicok cepolam nili tu. Je peace given je join penali tum belek lo MOU MOS. It is for the interest of the parties who want to sign MOS. That's a different chapter. But Congress is blind to this. Congress tumke nakchidon dum loke. La pehala Congress tumki chok chepre nani tuma phana ki bok disia here ke dala. It is during your tenure as a student. Student hoy ke do chinani tum yes ek thak penali tum jelada social boycott kar biham stamina tum pachedam nole. Ya baru stame pachedam nole. Lahara banke this is a very black chapter in the history of Karbin law. La banke as a student nani tum ki chok chidum. La sin la banke don't blame anyone sta. None of them people how are we going to march ahead? Question se aprang non ke tampo. Ki chok che pusar pisar tum la punane. Halai tum to thek the re alam belek lo. Sida non itu banke cipulo thek re tum bulo ni tum ko son kar ke khai pha pran pon. Hala bale nang ni ninje mo. History le chu bhanga pore. Yes history bhanga pidamna. BJP bhanga nang ni tum ki pu tum bhan ki puji si ko chola. Mem ne dor sing rong ham bini alang ni clarify nai. Jadi tumpu rakan Delimitation alam mo ba? I am very surprised. Being a very responsible citizen, Mr. Tokbi, why didn't you raise your voice? Delimitation alam mo tha. Kal biang long isya bhag je. Ha, plain district long Lutponcho, 15 ekwane a police station do. I have not seen any organization. Ada protest available. Belak din ke bang pike. Pilot da Kalpiang long no. Give and take police. Give and take police long. But the policy has been adopted because of very certain complaint. So, but the matter has been taken. Coro inti sang Kali deng polo cekroy lo sita kupi polo kenker. Manipur son on trial panci kita makan bingung ta. Masih lara panci poe mele dorsing dong ahim Jalo, aja kalau tak terang deh. Aja kalau reply nabi pelang. Mopen ini karju khanduli long hai. Khanduli long pini pendel kim le people aso reply dah bilang lah tu. Kate pu nona bang nali panca por nang tipon po de rona khai pan tapi pra pan la lang ni je dat lo tam te nang le tum ku pisi ka tuji ba la question ba alam thi bang nang le tum ka tuji tok thiek ban itu dia lama je thak tu nang koi thie bang ke non ni rap chom si jigum jok sanman dan alang li pulo laso solar project kau pos atum ke hala longli ke cuyor atum longli pana ningkan longli yor atum eso nalambang ke haladak labangso 18,000 bighas angbong neli longli tenglim thabi lapen piniar nian sita neli ke longli ke cuyor pensi kecu gali asi ladak ke
la bangke nili cecak cil lada kau post do natuman ke kumila longli ke cuyoratum la penke virta ke longa tengke dak binai patum da longli ke cuyoratum lasi ethelam nili kaninje kang tungu bangke lain lo laso angkang abang amen lekar bisita long leke komania khan komania laso nang silo gulo lasi neli puji bangke solar project lebi army ya kem lebi jada kem lebi da long le khang oni solar project bipo pachap thipo laso tong phun leke wangi gali mati army ya kem bipo army tumhan perem hop leke wangi gali mati hadakle great wall of china son le kim buisita piloma la tongphun leke wangi gali ke encroachment lo longle na charai ke ma ka preka tuar non koson si wang so teng si wangi ke la si ladak jong si akhai ka preka tum dopik lo longle bang charai lo pulote jong si la son si ka matha lo pulote council fan ne liye choni rikan tu bang ke the entire area bang ke non notification pinang post special economic zone that si ladak si la karbiang longa interest karbia kai la pengedak karbi pencing long ing longa akhe a interest si la daga bangke la solong le area bangke utilize nang po jong si a hok ha kumane 500 kumane 300 200 la sona bigha cherai de lo bulang pe ako la cherai de la phi lanta ko pila council sor che thek dun long le chini ne polo de kosona council lo char yu me milo along lagi pukel land belong to the autonomous council pumati lason si chipubo lasi if the authority of autonomous council is pleased pumati ada kita kawur ende kopia posi laso 500 bighas komania ari deng damju 200 300 somania khan ari deng damju koson si che thegun long le delonde apenge thela mangela elo esona lamang ne liga dingje gang tung mangela elo council sor mopen asona sonle ninge sitamle council is very much desperate to allot the land 18,000 bighas of land kopia polo lapan desperate lapen mopen iklang teng lo polo te kopil already tangka enet nang allotment apile puno jat apile puno dang te kopia polo lapan desperate vare nahi ladakan stakeholders atumben kopia polo ga chingki ge da nahi nonge chingki pulo cingki ta cingki ni cingki ke ne lagi api alam lo mute dak pini je pejok nahi mati laso orang lasi neli ki puji bangke murong farsango ke hai pulo iye ma ke hai karbiatum ke nagaland da don the meghaloi da don the pulo te dak karbiang long long sidonang po lasi la neli tumni je vero la 10,434 square kilometer hello karbiatum ache the abong lo lale ke tam lo pulo tang ke kopilma lage kijur lo lasi la bangso long leke hadaka rong asar puar rong asar to mane sarkari gambura leke rai nahi gali lo ke rai nahi ke li to ma council fancy legislative power ki pitang do lo ente nang rai the pulo te non sarkari gambura rong asar to man kopilo ke koi nahi ani me koi nang nilo lapen ke karbiang long raj ta me ningi chipina ye bang ke lain lo karbiang long puke la bangso pirthe thake along ka break ke avelo ladak helo thi sila dak lo ili tum tinang ko rening ta dak lo ili tum ke renang ko ili tum chor kali ili tum asu sele ta dak lo ke renang ko lasi la so long le bang che khang ve nei la pen ke ili tum ke ha cheklo long so long le koloni chi biam thagi gali lasi la bang so alama bang ke council sor phan ni li chuning ri lo jong si la so long le la non la pu ke da ya long le jong si bang khai chera et lo pulote pena dik pena man prabjin pen gopilo non ingtang kring council ke do notification pidanola entire area ke special economic zone puto and ke moda kopima ki BJP nang po for the interest of the Karbis and other hill strike proper la apen ke border la neli muafi ke apor hangande lo border bangke lain lo give and take along ke eli tumke kelong dunia di mave bang ke hang ke kopilo pesia khanduli lappa lawi sinang ke hang mati block 1 block 2 lo hai ente eli tumke dake kelong dunia di mave pusi neli tumke chu 13 meeting hoda pulo la Piyush Hajorika kacepa hem phua committee penge chu withdraw dunani
Sita hala sohota resolution pu basilu ba seralo kroy hoblo. La sopena fi Shillong along joint meeting dulu. Members tu lo ili tu members ke humalo. Ufing maslai. Obhijit Kro. Hetsing Pangcho. Puke Rina. Terang pi. Rina terang pi ya kai pi banget dunde dal. Halaki duna tungda birta ke long duna tenge tangan inge unde puke tolun som sam puke. Ande kosong lo la so committee family tu mali ede. Lahin lo lahisi kado kawela mata bemesi non power edo pulo tang te council lo ahim pulo daken lo la local government lo self government lo ili tuma government lo ili tuma pan eraiji eraire ta la council ka chariye tum helo la si council chari tum ni tum si power do po ni ning hangaling pu bang da chok che la pen ke opposition tum ta ni tume ka oppose lok i walam mangali la pen la bang so lang ka ninje tum pen ke ni tum ke kopilno political interest thang ta ve da political mileage ka exploit yala mata ve non ma ke ni election ki thuri yala mata ve la bang so lam men si election thur po ka je pe hai po lam da ve hai da uni no na tenge hai uni tangka pen lok sige nama mati ini tangka uni kosong sige kasi ajha ka lama bangke la pen panel discussion pulote panelist pulote la bang so kufima pini ka chingwai labang so na puta ke thek muchot pusi ke hanglo lake political debate kali election debate kali laphan perem vet nahi po alam gali laphan pe hai vet nahi po alam gali lasi da ke pros and cons akimi ko pia kahino ko pihala bangali tum lang nei lasi laso solar power long chebang tu po solar power ke ahok lo cleaner and greener pusi pulo Ladakh ke pollution alam dopik pe pusi. Sita Asia study do, Asia article do. Khala bangso article lo mangke nason sigi talk do. La impact of solar power on the environment. Environment pulo te elitum jini lo. Kopio phanma. La si hadak pulo la so sonni do ratuma category. Isi bangke photovoltaic solar cells. Photovoltaic pusi. La penisi bangke concentrating solar thermal. La siladak ke jasse में pet के environment la so impact के land use longli के 18,000 बीघा चराइडर पो la 18,000 बीघा के आकाप्रे के पुही पिचो जन जमी la पुके दाके को पिने la के long renolo la के नेली ले पो ला मली ला सिया study दो la si la hui कटो कवे ला मंके लान पार सीता में non मणिपुर को पिलो का चिथुरे चे थाडा रे longli के मती Lasi ilitum sita lasot 10,000 square kilometer 434 square kilometer ke jerain mo longli dopik lang apot pure nahi po alam abe cadastral area ta Karbi Anglong longli lo non cadastral area ta Karbi Anglong longli lo lasi lage right Solo no, tante no lapor ki pituji la ke rata na tupen jong se komande bang puka jukan tum do buta por piponik la. Apu ilar Karju nani pana por pipo hapu jo la cha apu mic mo pen kam ba. Kardom nili ben ke sari na ben nili Karbi Anglong ke intensi question ngar jupone ko jasemet iltum star MLA star dorsing hang star ban star jupone ko jasemet technical la hin sinili chini point tum jasemet la bang so project abang ke ningkan ko ra poezi Asin ningkaning point ningko era po develop lotang ke laso project man ke amilu lasila jonghiri itu mata employees long bisa meda ningkaning ningko era po pongsi long chot po lage lasila ningkaning point ningko era po plan develop lotang te hadak labang solong le ko pilo eklemi po ati hadak thana claim dulu lasi hala so question man sigi just technical hindran ko busy hadak claim jima ningkaning ko era po pe ati long le buta future pun nama Solo no, labang so la ningkaning ko ra po di po alam li hanga so plate longevity si ko pilo ningkaning ko ra po la so plate hadak ke tar do ima di hala bangsi la tu machi thi ke Kalau jam lasu labang so so ra pike damong bo ba ka pre ka plate lar bom Karena bisa mana nasi lasu dan mana lasu player dan kuna tu kibar tampo. Akhirnya langsung isu kan tu. Lasu player dan akhirnya jasa me environment alam tu ko. Environment alam tu ko. Akhirnya kibar tampo coro orang cok saja ji. environment afan less effect a scheme ke solar scheme pusi itum kada udah cekroi lo la pente mo penalang lida pulo la keningan ingko era phone longevity do la so pene filotan de replace tan po replace der pen kubiji use jima kona jiwa dami ma la so afan anda man environment afan less hamper pojoi ni si ilke accept
Lasi kali. Lahin lo ti. Hola vestes ke bar burionton ta less effect lo. Pusi il ka example. Chok choro lo sa. Na to war pune. Bidong kan pune. Seta la bangda less effect for the environment, for the people community. Choro lo lamplang ki potang chen no putar apor ki pichuji bang ke purana la tu pen. La pen komat apa nali si pansi nali tum kar ju kang tu ma men so ni jata chok. Choro lo. Punya nali ajak tak. Especially for MLA, okay, MLA, ini Sony a person contribution in Hangkong. Aku kata kami itu MSc sorjo sarung alangli pen ni kono 18,000 bighas abang ke lagi MC along le bisa lang pula. Lapen nili tung kecinia ten pulong te halabang so 18,000 bighas tang bongke 10% arah tu makke longbe bodado. Lapen 90% tu ke ave. Tante alang tu ke tam tangar ni press meet long ninjelo 4,000 crore tangka a compensation loan rat mane labang so a solar project non people busi pula. Tante solar project tum ko maxi ota ki do mahal tu hansi compensation mang pichoji. Anga hadak ara tum ke 10% atum se long le pata do job. Tante la 4,000 crore atangka ko mathan people. Number 1 question. Number 2 bangke labang so solar project kibi ke lake border ke chalai kom dia pan busi alang itu mahin ben penang an alam te cepat lang palo tang la 18,000 bighas alam le APDC on bidel lo polo dang te hala dak 18,000 bighas alam le arlo komar tum lo dopo dak arleng atum dolong lang tang te lake solar lake border ke chalai kom ap halam lake Nasi labang so alam kelar bangke ni MLA dorsen orang sini lihat. Chok choro lo abang so sang lang kelar ki biji pansi nali pan putar apor ki. Ala 14,000 crore ka laga project cost. Atau 4,000 crore ka laga project cost. Compensation dah ladak si do tai pojong si ki biji apan kali la sala biar kali Kedantang revenue MK 400 crore bangke kali 4,000 crore bangke lagi compensation people bo besi revenue 4,000 crore के project cost लापेंटे 80% के central government pen 20% share बाके state government लापाके pen lapangso 4,000 crore tangka pensi दा DPR bunai pun laso DPR longsi la hai kado वे itum ke land allotment itum pide de fike compensation kwan kupi koson line monong piponi wala bangke legal aspect kado we jingwa ithan pensi claim pon pola pene mo pen than mati je MOU ta itum je sign po kam jong si non lai social impact ta opini ta high ground kado we bang dai long impact dot polling le bang na project na claimer jikali hola tumta bang amethang project claim nichi pen lai ride kado we solar energy wan malada ke latum en unema la pente hola ba solong le long la hai ke claim ke dam cost kadu kabe kwan khorcha dami ma lai kado we fitness kado we phan lai study phan si non claim bong lai kado we jong si chok lo pulutan te mo pen pulo 4,000 crore la bangso ke la ke project cost lo la pente mo pen piung de pu competition la ni competition lam da la ke mo la DPR ka tiar hut kado we non dai tum de competition pipong de misen heta itum project na nangi compensation lok kapanjot pulutan de illige 10% na revenue ke de wala power generated pe na filo pulutan de so revenue itu 10% itu nang lawan ayo de tu ha tinada pange itu masiar da dopo itu ke longlia siar dopo state government ke tangka siar do central tangka siar do so de itu power 10% itu ko people opini lang pi project long itu masiar long de Choro sar nali pan kapre. kalau onde thike itu masiar ode polo penala MU je to huta itu bang haya consciousness ode to polo
Contoh sir, lamplar si pilong coci lapen, rara tumpan isi kacung yang nangli tumpa bangke lam ke tham na pupan kali nangli tum kar jujong si do plo tante, kumaka bang pupan si kar juji ma amen sumpen, kar juji pan sepor pipon tulo. Nili lasono mangke nili ini isi mangke nili kui mangke mu head jong ipaklang lo nili kui mangke longli solar binai potunta kacior tumlo longli kacior tumlo pula solong si nili ahok ber bangke nili ta korkutia solo lapen nili border si kedo banglo lapen kopia pisi nili hala solong ki kroy dunma labang so puthat nili ki kroy dunma puthat kala hanu nili ta 86 pen ke border part ke nahorjan tu dak korkuti bongrong bosti lasot dak ke ajo phir rosi nili se kahela to hala so hota branch ke seng top kami kram sarong apar hatoka la mopen men tiso la soiria long kathal long la anta ni sidam la so la song bong pen mili thelong non dari li nindu kada Kali dia ita nangli pan aprek apor nili tum tok so nili tum upi so nili tum jingki sana nor bang kar jum pan si apor kali la so pohini ate pada penelis tertentu la pan je pan bangke penelis tertentu so to pohini ni la clear chipil hai kali nangli pan ada kekar ini bang aku ni kitui bang ke la lo khoda kar ki tum loss li isi bang kali nangli pan bangke la bang so pan bangke dia ita nangli pan apor pipon de isi question ni bang jala ka thar phan jong si nangli question do protan direct question question bang ke question ni bang la lo ke dam tang ni si along thegong lo 31 ani along rengma tum phan si hol da dolin lo rengma rong proxy do abarin la tum phan ta mane sebni la sini lipui bang ke hol da ke rengma rong ke 9 aprang ave 2015 ani kan si rengma ke bang la pen ke 2015 aprang jong si do men ti so ben la lo thara da do plote aprang rengma rong bilo sita la so joson de husi election kuri lo mate da ke bilong li bus election lo sota lasi lada ke rengma rong rong proxy do ko ka hok kali question nangli kan la so pasi li purati la so bangke kali nangli bangke lam kelas si pidong lo bangke kali lam kelas mane nangli hin pan bangke kali lasi ni pan apor lagi pipe manteng lagi pipe la kali nangli pan jong si la invested protan da solar project apa ta dia kan nangli napa bengkan nangli hala daga se GT rong solar ason pan nili tum apor isi thik lo nili tum northeast ra bilaka na kamri bangji la so tan me phara apor na pipa meje sita me pini bang kar ju alam te ko pini do protan te karju alam the bangke nili ke karju alam the pu bang kali lo nili bangke Acok apor ada alam ni lo kana nangli pan jong lo nangli pan kali puni solar ni sapu mai pan ni sana matu border so mo bin mati nangli jong si lapu kali nangli jong si lapu lam te cepat lang rong protan te nangli pan tomat ne pan pusi nangke toy duna son nang nak po kali ada lidak penelis tuhan manting pikta alam itu mafansi karbeng lo fem bujot political long dak lason apa mungkin tatulo kese pen tatulo nali tu mafan apor na biji lampe kan mamang jadi karju karna Benar saya kayak kepada karju itu lo, tekini. patin kan Lasini si sidul ke tuh nongda puar ke pura itu belong to the public, not the government. Tadi cuma एक बैंक के tuh papas पे non मेघालय पूरा नाकारें पुनो बैंक पोटा सिस्टम है लासी पिनी itu के compensation अजान di cekan cok compensation में alternative itu claim नहीं लोमा जेने को USA लोग community solar project जे revenue में जे compensation है ना पर लापेना so project lifespan 100 बरस डबे हर लोंगलिया मालिक तू 1% मा 2% revenue लातुमान ASEAN ASEAN claim नहीं मा ASEAN revenue share sabi itu compensation lo jor dia tuh lana li tumat amal si karju iklo ne Kasi di la penelis kahit kami sunil lah ini. So la po MLA sa mga la so asyar revenue share claim nilom. Komunison nung nete next itum share nung nilom mati revenue ke. Lasi council revenue na 10%. Tapi long run mali na share claim nilom. Itu ke komunison na share. La pendi XM transfer nilip ke itum long leke itum malik kali. Government ko. Kami long le malik itum public.
Api itu nolih potong yang ada Kali contoh nali kajo lah cepo. Nali langkah kita nali pada pon nali kita no. Nali kita no. Nali langkah kita piji pada pon nali kita nali question yang sih kajo juga berarti nali apa piji nali pada. Only question. Only question please. Only question please. Kau dia tak bohong. Oh, thank you. Coropar long lihat dah. Situ landap labang ke. Situ lah lihat itu kali rasa itu. Ini penalang ke aho. Karbiang long autonomous council Karbiang district lo Karbiang long jilah Karbiang long district komati. Sita nang pepusin te bipam pina. Nah kalau anda faham cuma, kuna long lela kopu. Sokara long le tu eh. Itu kayak pas beda kayak asal dia sih ada tuh. Lakin 1886 land regulation act si accepted bolo. Santa betul. Lasin thango. Nali hai. Tribal life bangke land and tribal life and relation bangke common ownership. Common ownership lo. Akisam do. Akisam mungkin johela tiki damela ke undo. Ain tu abe. Sa api bangke British tu orang British land act semua lo. Land act semua tu me council bang lo. Council bang ter pen karbiat tu ke tu tak council tu pilot land act semua. Isi bangke bifam. Karbilang ke land. Kali isi bangke menang asal ada thak arjuita hai na. Khas angli pota lang pola bangke inwal pata. Sarkar si nangli phang list lang ke ningkan si. Nasi inwal pata. Situ lah power exercise dia pula. Non make halo pota भी मत. La bangke beleg agenda hai beleg agenda. Labang sopukan nali pam langkah. Lapen periodic pata nasi period do 10 years tu tame 15 years tu lagi periodic nasi miati musipu. Senang kali 10 years ngali phang longge list lagi pi. Coro lo sah nali langkah kipi telepon. Coro lo sah. Lena kita udah jathan itu tapi aku makai pen non akai am kosong se itu lah so bangke itu sukan rastu. Cini apa ini? Coro lo sah nali langkah kipi telepon. Laki pa jutsi aparman si nili tum karju pan apor pipon cop pati mapor alam dekok sedame malong so apor pati pen only question. Thank you for giving me the opportunity. Nasineli ini apa nanti ada dicoji ya? Jala alang di mana lo persiter orang ke hai? Alang li si mention lo lah solar project pende kibi pen mute. Alang li bubang ke he has preferred for special economic zone. Special economic zone pulang te pidara thi lake company si solar pulang ke. Taki council pokali lo government jumta hatake interfere long lo ya long lo itu public cuma ke hello bingalam tu. Why should you prefer this concept? My question is to Mr. Korsing. Coro lo. Ibu lo, mungkin pu revenue lam si pu madidi. Lipu la solong le la pu entire area bangke bang hicerai itu. No, even government also won't have the right to interfere in that particular zone if it is declared as special economic zone. So why should we prefer this? This is Coro lo. Lamai pen ando dana. Tamte ili tum kapa cuci yang deng situ lo lapen isi. So MLA sar pani the alam karju itu. Abola long le public tu along le engine pulo. Kota tu bang si compensation na pi pulo. Tante mola kota coverage ta tu pulo. Sita me alang itu tingkat pernah dan kopi lo nang itu. Alam ठीक है ला Ake menai. Alam thebang ke longle aputa longle konsep bang clear kali bulutante debate ke bang bompo. Land belong to council. Bulutante mo penalang li buluke. Nang lipan potana bike khiti pejoklen pen hem sikin pancok. Ningkan isi apa? Ba ningkan po apa? Prode periodic lo. Ningkan isi apa? Prode lakai annual. Ta ahem fuke council. Nang pusu soang bong long le transfer ke council lo arju nahi. Tan kenang sok nahi ki. Eta tribal hian tomar lange claim clear lo. Sukti kipi, adhi kipi, paikas kipi, porjondo nang council lo arju nahi. Permission nahi. Ada long le fuke council ke. Nang fan ke hem biji kimpen saidi bisan bijo
banghan pati kinoi bhala na kana pigali sukti chupinoi athi chupinoi bhala banghan pigali all so concept mukha taisilo la sopen rang si mono nang linang thana nasi longle potaka vi tumhane koson lante fuludante potaka vi fuludante hendu ke council bana ko di nona bangke hendu hoda thingpi do thengprang do pai chuenak pole la bangke humanity lo di humanity hisab pen la cuma de DPR ka pora ya ho pini esom na claim dun munjima pota ke do pota ka bitum hanta heta allotment purudang te once council allotment pida de filo purudang te compensation na council si pinang po kola company dum galilo ade allotment ke power project man allotment pielo power long si ke interest lo hoda 10% power generated pen la suke jor poisa 10% long dun bote yearly 200 crore 300 crore itu long dun po hola so dan kapen non ifra bang yewi ni tum council ka salai jor bucot po wa phanti ili ka matha mati nasi alam thigel hai hello nasi lada bang jor de polici puseda di ya le ji puseda me kamatha bang ke mo pen pulo economic zone view na sonte lata alam thil lata ahogalam kisuman non gena li jongle economic zone bi bebia de utame pudame lo bolte long leta kato pota pilap dan kumali bukajan lom kato lom puine bang tu sibra la ta puni mi tapi no so anyway non alangi question clear kan bang lalo la ke itu majak humanity ground pine claim mulia tu mula hai DPR pine katiar pine hoti tu non isum kecingwa ya portlang ahok hat di company tu bilang sebala PDCL tu bilang si envek o choklo fitness dolo choklo pute itu MOU cetok po MOU cetok det penefilo pulutan te itu ke ne litum CMSR pun itu putampo de MOU cetok prang saya kuda kado itu bangga itu discuss pon dia pana bang itu discuss penle itu MOU dah mau cetok kan so that itu panai menurut dia widenda nang pujo plot nai chok cholo lo sir non ini tung ke paju dan deng si dolo abang putin na tung pen conclusion ason ke paju dalam the nili lam the si ini an ponji themada kapor kapure lam do sitami la conclusion alam the bang ya phang MLA ke hai pani le karju kam tung lalo dak pa mo heta nili arju do dak Karbi Anglong Autonomous Council tung PDCL pen already 12 crore kuti ke hini atangka revenue and ad lo falam the la solam the klar tak penang li thamjima allotment PF lo pulutan allotment fee bangke endun ta allotment fee si 12 crore 20 crore pu alam bange kali dachi kali sabla bangke dili birta kilometer yang pelotan te 24 crore la so alam bangke 24 crore long pen ke 50% 12 crore ke PF lo la kuti kre hini ke jongsi la so poisa jongsi long lo purote council long si dopo council long do purotan te itu allotment of fee jongsi 12 crore long lo pute pilo kain ha non napke kali chini kun de lam sini kenengel hadi eta laso bangke allotment ke kipi lam ke dolo hai ta allotment na fee nai laso lam dolo ta allotment na fee bang long si 12 crore purodang te la laso poisa council silong allotment na fee 20 crore purodang te la ta council silong kali chok lo la bangke li tum kado beta chok long le loma pu bangke ne la ke ne kam kali ni puye bangke jong se allotment na fee si 12 crore la ke council silong po jong se allotment na fee 24 crore pu la ke council silong po la majo personality le la bangso solar project kado we kelang jale ji pani sia committee jo la bangso committee long chairman mate ar pu bang nangli pansi nangli responsible to kusi kamata pona se ave son committee ke ni chairman kali council nangli bangke la 12 crore atangka bangke long ne nangli chini tum delang
kali ini li pui bang lo kahiring lang li jini pemai tu 12 crore la tanggal lo tabe council di lompo 20 crore la lo tabe council di lompo kupilo richard ada nanda jam council di solai po nanti mana tu council lang CM MLA MP atu nanti mana tu bang budget dopo seson dopo bang ceparai po mana kita mansi amar de koros dopo Coro ba sang kepa jutsi abang putih orang pelam te sisian pono na kepa jutsi lo abang ke conclusion lasi ini pupen si bang po asam tu jumja asam si kita kelam lasi EPSLC ame pu jai kathar sar nagi side sudah yang kompen tu sudah menang cetong bola pacuro lo lasi kepa jutsi alam te conclusion kosong ben lo lasi nagi Pikir ko mau kikul hadi naga khasiat tu bang pebang pak nangi perni tu la son lega makali dik video lo long ke tribal areas pun la pot si halatum itum area arlo nang dodun intum pulote nang dodun ripuke arona teng penke itum pune setahala tribal galidia atau bang phanke nang dodun nang ne pu itum punang ji aron tu hala bange la si halatum bang pak nangi pule pugali seta jong si halatum banda plung nangi pulante la kici atum banda plung nangi ante bilo la dom han plung tu tede la pen la kalila NRC along amen kawe 1,60,000 pu body gedo latum an karbiang long lu sidu pulo ante latum han plung ji pulo plung plede kente ang naga pen khasiat tum hanan plung nangi pucot ba mia tum hanan plung nangi pucot paper lo lage human around illegal takalidia lo kali di lage la hello eson ke la pen hala non ke abinom hala so topic ke je polok la tema pata ave pupu ha constituent assembly long ki puke nang tum methang long le ka che ron aron le che enut posigi pu hala swateng pulotang te itum rong asaratum ke hok titi nang tum aram lo dei lake puke halake patta lo patta puke lake ke hok wapan ke lake ande halada सरकार लोग ले साइसी पत्ता कभी के साइसी पुली की पूर्ण गली तुम $60 लोगे अबिनों के काउंसिल तुम हाला आराम के हक तांग दो बंग रोंग असर तुम हाला सी रिकॉग्नाइज दुन दैट सी पत्ता पिपित नहीं सर्वे दम सी पत्ता पिपित नहीं नॉन बंग इली तुम ये नॉन कैडेस्ट्रल अपोर्ट पुलो नॉन कैडेस्ट्रल एनसी पुलो के नॉन कैडेस्ट्रल को पिया पोस के जो प्लान बॉम्ब नॉन अंता Halo dak survey office ke hadak do non anta sar cadastral silam thek thek piapot lo and then thek thi akon te karbi arona teng ba ring ma to marona teng ba kuki to marona teng si hala tum along le ko an mo chera akang bura to ko pilo mo ipitang hala si patta pura tok kondet tok rap pidet ni apra mo ke ili ke tok pen pitek thek lo ke tok chini ne de rapo non ke tok pen pidet nai la lo ke claim nai ke angge itu ilitum ne lige teron sanghot aling doji korsing teron ka hai ta ilium jakkas re da huta ilitum pude kang di ye karbier kali kan de kalam kali lamang de kang de kalam kali athen tum pude kang karbiang long dan sita ni tum tribal tum long lisai silu ilitum pudi itu long le se amasi hala government kan alidar bangta mane sombusing ta kalang ma pu kalang ma pula si hala so subject mang break hoi ti la si ni ninja da pointung de le seta ka solar alam nang le lok hai seta hala solar lok ke dam ho si nang to apata kali pukok ma ti di sarkariya lok le pina pukok ma ti di seta karbia rona ting be sarkariya li la to mang karbia rona ting ben pata ke long tang lai selu la helo ni pukang tum ang no na bang ge tum ALRR pen si NG pupo ALRR ge tum ronda kali lagi Kiting dating dia lang itung nang anta. Deng asonte, ili tungang si deng asonte. Halak council a chairman a sohi dui ke. Non gawi. Assam a chief secretary SK Dr. sohi si gedu. Assam chief secretary si kasohi pulate lag Assam government lo lagay council kani lagi. Arona ting benke. La sinili tung la si puta. La pen
in long so to man ke chithana link sta eviction claim nang ni tum jase met kipu politics alam le pudam kali ro solar dan nang ni solar nang ni pu et la ala ben itu hydel project ke claim dia thai do pick la le claim na originally ke pulo la hello non puthot labangso kali non ba ke palo apor kali non ba apor belo non ba nang ba ni tu apor na ki pi nang ni tum nang si ni ka chi ba langsung apor nang piji setan dia ikha non ba ke sa me pu me chen pro pangsi ki pa jup si alam the ali pa apor kali dia ikha kali langsung isi apor ki thim teng ba chi ni tu ba apor ki pi nang ni tu apor Kaya sa amin po at yung emerging property, ipajok siya alam te. Lapor pino lapan pita por. Kali. Kali pa apor nang ito mapanan. Asal tayo ito pajuja kaya. Magalang ka na nakito ka magatu. No. Kali. Asal kali. Nang ito na panalist man respect ka. Protect na na. Wala ang taba. Kali. Nang ito mapanan po na pino ka. Ang taba ang court lawan ng ito. Ino fast pino. Protect na magat right. Request the public demand.